Nina wekwatyo kana musese wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM hatinda nesa muthenyani wa umuthi twi wa chumwa matuko ni 17 mwezi wa katatu mwaka wa 2024 ni kilungu cha ikumbia siasa tondo twika kila wa chumwa twikomana va studio twina ku na tongo I ontheni mavikie meva studio nondo wa kwa ile kilungu cha ikumbia siasa muthenyani wa umuthi na otondo twika hati that twinanise maundu meko ni ûteti na maendeleo twisise onthi twende ata ya maundu ni Maeke ûteti ne wate no wonete muno ûteti wa 2017 kebela niki kinene cha president nitawambiye itina wandongo ya ODM Raila Odinga kutangaza kana no kwiti kebela cha mwene kebela wa ngwatanio ya ndisi ya Africa AU na kuyanana na aingi meona Raila no kuthi AU na ûteti ni wambiye kuosa mukondo unge nicho kitu twa abaguzele twasia maundu asu twinena ni atwimanya twendete ata ithita akamba tuungamile va ndeni wa maundu asu onthe maende makivila kiki nene twelekele sakwani ni wa 2027 kelo kenene no Kwîvanga na angemeachika na mapema dio best Kwîvanga tene ni kwailite na osakwani wa 2027 ndweva samuno nondo vati alio miaka ili solid 2025 na 2026 na twelika 2027 mwaka wa sakwani na yu ateti no maende na Kwîvangithia masinga mo makina no maende na kumyangi Maeke ûteti maende na Kwîvanga na ito twivano wisaidha netwa nena nesia maundu ma muthemba usu ma Kwîvanga twelekele vau 2027 na twisisia sio namba sisi tusilanje ata tusivagu tukamba undu twiyandikithitie na tatongo ya mwela mokava ikumbeni ya siasa nimetha mai kuthuthia we ethandu yandikithia we yandikithie wose kula na vala ukuose ya kula vyoka kuneavo ndoka thivandu bangi evindani ya kula yavika ne weto witha uyuma muno ni atongo ela mokava ikumbeni ya siasa kwetu twitha twisia maundu asu onthe na kundi sewe na woni weva yolwa kilingi sekejo onthe Raila Odinga yaonekana ukuthi athi maundu matonya kwitha mailanja ata ûtetini wa vanthi itu ya Kenya kwa semba nthini wa Facebook ni Mutongo TV Facebook ni Mutongo TV page ya radio ni Mutongo FM na page ya kwani Erastus Kithuku Nzomo enda kuko onthe ti otomani waku ni ngwetha ndio soma kana ikulio na oingi kwisila mutandaoni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official mutandaoni wa X uloneta wa Twitter ni @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni kuombea siasa namba ya simu nomie nekioni 079987006690 hizo ni namba leo kisaidha huko na simu namba ya Safaricom masani mavika ile itetu kenda 5 namba yote ni mukuve vatende vi yakombe ne avingo ka tolikevo otondo twika ato yumala tuvomale na mosa kwa karibuni sana ikombe ni siasa ni Erastus Kithuku Nzomo na indi atongo iti muvya munono ndo akuka na indi babe atongo eli ndelo mo na mena mo Muinde tutindanga na ke mono ko ikombe ni indi nyumwe na mo muno na ikano ambio baya ko nani my brother karibu sana na kanoze buse ambe nambe kukuya pole nekela cha ukitikiye nina otabise simoni endo inondo toke kombeni ino otabio ni behalf of me and my team which is kuombea siasa karibu sana kombeni kwa sababu longe na asante na kwa msiaisha kwa alama tambise na alama ambise netawa Boniface musimi ya Maeke ni MCA musakwe kuma kuya Kalama na ditonga mubea kwa ngai nondo wa thayo nondo wa kunenga binya muthano wa monthi na ndiacie ni mubea na sandi no support ciaku na cia langi na ndo ingi manguni o itina wa kila cheki ki manguni simu na ndiacia newa moyo nondo monthi nini setuka tusome tumanene newa moyo nondo mai kiongozi ba no ise on top of weka ku the majority leader niwe ni mundu munene muno kuya kwa CAF niwe leader of majorities yani not a president wa majority leaders mutongo ya langi mutongo ya langi na ona tunetha twi katika ku form kindu kitu naita hamka association of members of county assembly was very instrumental no atukwatie kwoko one time twina mheshimiwa Kabio atoto akwa PS Terimbaika yes na twanena nya maundu maingi na kindu iki nezi umila sindu nzeo mbona ba ni maundu maitu maseo asante ko nina negwa moyo muno kukwata na ni jirani ko ula no
negwa moyo muno nundu wa muthana wa mundi na ni kalite ni misiete lakini thite na tie Îkûmbî ya siasa ona ndala hospitali na yatie na ni thite somete na ni so mundi ni utusoma na tuisomethania yolwa maundu ma siasa cia kuyondo lakini kwati wende nesa kupigia mutiko nona nuke topoa kabisa nende nesa kabisa God is good. Muinde karibu sana Îkûmbî na kwa sababu ndio ni asanti kwa kundo chengi akwa mwithukisyo we Malawi kangu kethie ni asia Kalama mbona umuthi nita wa Mumo Muinde kwituke ko masako asi anile bani thanzi ite musi kimani cheveti ward ya apakaiwa tumita apakaiwa eveti ana asia musi witu munene ni asia kwa majority tu musi ya mbondo yandu mekanzo kea yagetese na tuyangime kwita ikanthuni ko misi witu na ikite kuguonde ko ni siasa makuene wow very good ko lakini na kalaba nyendi kwa tangalino na ngalino uni onga makati asante kondo wa mwithukisia ni asia ni thito bai karibu suma ina 5 ya tianisio ko ndi mweni asante tumande misakwa mheshimiwa karibu sana Îkûmbî. Wow, thank you very much. Asanti Erastus na family ya Mutongoi TV na FM. Ngitungea mubeanga wa Mumo ula withayo. Nondu wa kuducha basi wo mundi baada ya kwithwa twina kithaitho kisio umundi wa chuma. Mutongoi TV ninezi twithira temwe kwebinda yasa lakini nitithiawa tiatie Îkûmbî kila wa chumwa tithiawa ti bandu twetele na ningi mutungia mubeano ndo akwithwa niona mwende neza na mwende na utamba alangi masi ya kutamba tolenge na ona debate yende na kosa mwelekeo ngi kou asanti muno ndo akwithwa ona itu mutu ikie kukabake katitithwa atine na kindu kila kitethia pengine tonya kwithwa troka aba lakini ndo akwithwa utongo iwe Îkûmbî ni wonie twailite ni mutungia mubea muno nditungia mubea my colleague mheshimiwa Maeke na engineer na ni mutabani wa ndeto ya Ngai na ngimwe ni pole kona mheshimiwa ekite sango yegwa Prado ni kindu chose nyomuno nundu jube andu meke ama sango meu lakini je yake ya Prado kana V8 ni pole muno mheshimiwa na ni pole kwa family yako ni kindu kitu kithinetie family yako muno kibeti cha kuhusiana ona asiei ukakumewa ngwambe wandu tikindu kila isi ona ngutunge ya mubeano muthenya ucio nundu ni wekite kindu cha nthini nundu mabinda maingi no kwithao sua mabinda maingi no kwithao sua no tasia yithiondo yithi ko Ngai na gwekeneza nundu niwe kieneza kwa hivyo ni asani mubea daktari Mumo ni twithire twikusia Asia katika ba anuende nesa wiba mwana FM my friend so asante muno Rastas nondo utothocha karibu sana asante aya nende mwa manyato ngwela ni namo kwioni cha umundi ndi wa kilingo cha kumbia siasa ko ketha bene kuto no direct imwe kwa imwe kwa atongo maitu na kwa ketha ndo atonyelela o utumani wetuma kwa ile itatu kenda imwe 5 na ambayo utumani mukuve vatende vi na ndeni wa mitandao yetu yonde amekumu kanituambia na page ya Mutongoi TV Mutongoi FM na page ya Erastus Kithuku Nzomo na mtandao wa YouTube Mutongoi TV Stock FM official nemge sosa simo kwa umu kone simo masaa mavika na wethese wasi wa TV na radio ya kunikenda tu ibone imwe kwa imwe mheshimiwa nienda tuambie naku mheshimiwa majority leader na niwe majority wa majorities inge congratulations tuyambia oroni ndabite museze ni kana maundu make siasa make ûteti na ûteti umo no woneka welekelo wake bila kiki nene 2027 ni mambe yeti na waraila kutangaza kana no kwetia kibila cha AU na kwa watu ambao ni ando inge President William Ruto kutangaza kumukwata ambao watu ambao ni anana mande inge ta ndimoto ya Uganda ndi ya Rwanda katikati wa ndingi alame maitikana nimeokwata ambao utongo wa Raila Odinga na tuo kilengeze ni kiu ni kuwetekania kana yu isi imwe inaoneka hadi tonye kwa sisi ya mheshimiwa Raila Odinga ni betangi weta kakadi agenda ilo na tuika maybe ni watu wanakukomeka mundu mokana icha tuika no chuma East Africa kune kuona nyakana Raila
kwanzie makanenge it was like 90% ni wendete you twegeza abo ba twelito twinena ba ikombeni kabinda ka saka esabu ya Raila Odinga twasendebo nena twambione kulyo yela isi Mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka you are party leader mutongo witokuma vaile mbetani ya Ukamba from where you sit pena constituencies ya Raila ila twezenesa Raila ni stronghold yake kwa ibinda yase ne sitwe simu kwatambo ithi on the to siese Nyanza coast na ila ingezi on the nyaba Ukamba Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ena utoni wa kuosa malembe tasu ma Raila Odinga ketha Raila ndewo. Wow, asante Erastus. Topic ina onzeo yo monde nenzeo. Na ngiasia kana isiasa siambie matuko kenda mwai wa nyanya twamina kuna kura. Nigo siambie. Na siambie yake lebinda ya siasa kila muthenya idhaye muthenya tofauti wa kisiasa. Na ndiasia kana ona kicha Raila kuthi Africa Union ni kindu pengine kietetwe ni ngai nundu akwithwa Raila ulamu mwese ni is an enigma of politics. Ni mundu utaeleka muno siasa siake na we ni mundu wina uatei munene muno na ndiacha kana kuikwa Raila ko naitwa muboya muno undu wewe Prime Minister Musalia Mudavadi mana mukutanoni na mana asie ile ina musiea ina ondoleiwe ko chance chake na kutwika nundu akwithwa East Africa tita twaithwa na ibuso ya kwithwa twina chairman kuma ngalikoni ino itu ni kwa tia West Africa ngaliko ile ingine sithi south ni methitwe na ibuso yu ko uju twina chance kinene muno na ngai ni wo usoba ja sinda ni ona ngai nundu akwithwa ni wonete Dr. Stephen Kalonzo akamonea akwitha no mwathimite nundu akwithwa yu pauti bikie Kalonzo nungamite na Raila ibinda ya samuno na ni woni witu tandu macha Wiper kana ibinda ni ibinda ya ilembeta yu aweta ya kana constitution ila support ya Raila kutunga kuoko ni kwatia umuthi mwamona ena babu wino na langi na Kalonzo nithiro na ndambuka cia utembea ona chuma kitu kwata ethwa Nyamira ethwa Kisii ino likangite muno na ena capacity utaithwa nayo in fact ila igandata ekela ya kuya kwa Ezekiel ndata yu ndata ya Kalonzo yakanite kwa kana ona mwaini wakanite ona siwa weazia na nyota yu ena ndata ena nyota na nyota yake nuzi Kalonzo nutata utu ya saingi atha nduje leleka tita yaisa kweleleka nesa yuko uni ungamite nda na nini sikana ngalikoni cia kwa Raila yu tita mena choice ona bala ni ese musumbe no matie muno na kumanenga carrot kana ila twazi yake zongo dragging the carrot ni kanaweza kwithia yu andwala imanga because no manenga mawea no ngime mu support 2027 lakini kila chabangwa ni nando tito kibanga waningai Kalonzo no radio ndo batoneka ona evidani yi kuna ina challenge ona atwa wa interview akeke interview imagine deputy former vice president atwa wa interview na o mesia maotatu asu lakini nibabikie binda ya kwasia yene ebinde seo yitu tambai kuungama itina wa Kalonzo nundu akwithwa ona ya makona titaungamite nake petha bena challenge na ona andu ala me katika chama ingi Kenya Kwanza kuukamba ila mekuona twethiwa na ngwatanio maitha na choice kuungama na Kalonzo ko wikuliwa kule kana ile mbeta ku ya constituency yake ni very sure ta Western province Western province ni ukirene samu na kina oparanya na ndumeta jujiri wa malwa ni mokirene samu no ko ya Nyanza nitwezekana no ni Gladys Wanga thiku na president umaku no ni Gladys Wanga azioga na ODM mako no ilasio ko ube separation of development na politics na politics ithaukitwe nzia yulu muno na nini ese undu Kalonzo ithaukire round ino ti undu wathaukire last time nundu yebuso yulu muno wase yulu ni kana nimena naku ni waweta yulu wa constituency ya Mheshimiwa Raila na wase kana Kalonzo ene yebuso nene yune kwatha yu ni elelegile ne kwatha yu na komina elandu ndu kuona kwanzia mwaka nengi andu ma Nyanza katwaze Nyanza kwangelekanya nondo isinio usibuni umosi kwa Mheshimiwa Raila Odinga matonya kwaje kana kwangelekanya twaze Raila no sinde kibela ki makasia ulo tethe isi mondo witu baba kukwata kibela kini Mheshimiwa Ruto na ni wa mutethe isi ebinda yingi kukwata prime minister ko mondo yo no kutethia baba Mheshimiwa Kalonzo no mukwatite mbau yes but ndasi na kibela cho sumbe but Ruto no mukwati mbau
oke lo bandu azina kivila cha AU ndukuona tambato na kwithukesia wasiosu na maithinkale kweno ya Mheshimiwa Ruto. Erastus si maundu maingi muno. Siasa naku ni aluka ono tuku ikatwika ndonge, lakini nye mwene na ikwa nyumba ya Raila kwa bondo nina Dr. Steve Kalonzo Musyoka na atongo makumo kamba na twi nyumba kwake nthini no disclose no tikindu cha siri twendete birthday ni ya mwana ni mukuwe Oburu na jitu eva ni twekale na family yo na maasi ya kusema ukweli Kalonzo nuungamite nake muno na yagakitai kila kesi azingoto ndiye sema kita hata kenzaluo lakini kila kesi azingoto kiteza kuonekana ingi wala ila mwene ni waisie kana nununga mana Kalonzo na nulikana hata angalia ila waisie Kalonzo ni mzuri mara 10 kuliko nulikana president benda waisie na mwendekelea Kalonzo ngamo sinda kwacha na ende Raila asongelaza Kalonzo ni mzuri mara 10 kushinda ni kwa hata usija ndeto isu lakini la maoni ya juma hata nimekuwa expose Dr. Kalonzo siasa azimio ni dhaukite game nesa nundu hata usija Central Province nakwambia Central Province ni wesi kila kiende Central Province yula monie kana president no kwata na Raila deputy wake pana ligando andindi nyoro yuweza kwitha kindu echange no ligana majority leader my senior ichungwa aithi bandu akakunu wakelele nundu akwitha Central the game plan ni bindukire nundu mekona na nuligana deputy president mundu uti yo mwenda ngaliko nino na nundu musube nwendie yuka bayo aka lose Central na yuka laba Kalonzo chance kitha kiolo muno nundu no ando ta Jimmy Wanjigi ando ta Gideon mo imangale kwa ya methitwe na Kalonzo muno wazia Coast Province mundu ta Joho ni mundu very significant katika timu ya Kalonzo wazia kundu ta Rift Valley divided yulua system ila ivo na 2027 kuni asia 2027 yo basayo na between now and 2027 maundu maingi ni kwekeka lakini mboya yituta ambai na mboya yituta akamba ni kwa asia ona baili hata you round you know ona Raila or the AU or the ANZ or the Ochau you need to kuungama na Kalonzo no nginya edha katika level alright ona peka lata asante Mheshimiwa Maeke ate bakanzeti nzeti wewe mazinga maingi we topu mwanani ozu no kwigwa atongo yondo muno machama chawe ipame kueta kana patende Mheshimiwa Kalonzo malembe tazuma Mheshimiwa Raila no kuoza inde be yalange mangale kwengi ndithukise Mheshimiwa kawaya kwangelekanyo dinengalengalekanyo yake no nawe tie kana anana maitu makuyangale kwa Nyanza measia Mheshimiwa Kalonzo ni sawa ni ungamite na baba enondo mamweta baba but ndaungama nake akasinda kendo indi Ruto kwanza mwaka nengi nuungamite nake akatwika prime minister yunotonya ungama nake akatwika chair wa AU notono ida ne buswe nene no ngaliko nesu ndisi unaona Mheshimiwa Kalonzo ina chance ya kuinherit those constituencies ya Mheshimiwa Raila Odinga ni kwatia chambe ningotonga Mheshimiwa ndo wanena ni wanena na analyze kila kendo andiko ndo repeat sindu ila wanena nondo kilo kunena ni sindu sio factual ni sindu sina facts na sina facts na uwo la webo nondo ninde twandu manenete matipe kindu kila tuita siasa ni reality yo 2022 Ruto asinde ye chao Ruto asinde ye nondo okie na kindu kita wa narrative ila okie na kana narrative ya masikine na mbote singa ya dynasty ya lika na oka ate singa jingi ya kana serikali ni asola nation na kindu kuchalika kila mundu na oka nake uhuru ya usinde yake kana orather system inge ya azimio ya sinde ya usinda niki ya sinda ne singa ya tete tukona system siasa ni about esinga ila card ila Eden card na hata kusisio munde no nasi netuhale kwambe ya kumana where the shift yendete to audit constant kulila siya konuyo 2022 nito say a difference ni nini mono it's 200,000 200,000 ni andu nini mono no andu atano kila constituency mamuite maikuna kana kila polling station ya andu eli maana yetu kuna kula so ni kumaanisha kana a race ya 2022 na race na very olomo no
na ni race mundu te chest thumb kakasha keni nye no sie kana kendi osa lakini nendo kunenga analysis ya nondo mheshimiwa ni wanenga ne analysis yanga liko swingi na kwa ngunenga na kila noni yekende ikulu yaku akulia kana yo umundi together 2027 ndongo ya Wiper ni kika 11 ta presidential candidate ni inherit no inherit na haje inherit kitumi cha kwa siaje nenda usisi siasa ila siambio kunwa especially Mount Elgon ni woni natembea last week ndio ndondo ukunena nundu ba ya kwake na oparanya ena sauti ngeti tila stronghold sia western lakini nenda wona ndu kushifti iwe kwa shifti na president enda kwete natembea more closer nikana tila zita wa pake tale sambaoti ngale kwa yonde akwate control constituent yesu yanetembea na ukakwata governor akakwete kula sionde governor in one way or the other na watata kusisi ondo natembea ukunena even against the wetangula niwoni echumwa ke ukona ni mundu ukunena na vina na chumwa chucheti nanga none wandu nanena akasya kwiandu mamusienda kona nena president kumaanisha no kwithane ngwe line clear okay tusiokenge tusisie what is happening at backyard ya kokwitu watata kuisa sapale ila ruto wende na kumek musumbe kokwitu ne mbinge last week anaena kuyama kuwene let me tell you onethan ando ni maungama okilethi nene sino ko kwata okulo netha ningilile okilethi no ko kwata is creating a narrative na nina mwewe au mapunza punza no naungamie na kulia mumeniambia niwapatie barabara ya kume mahali ngina bana lakini simulipigie ule mtu mwingine ukethia back in mind no kuna ile siasa siakana ameta carrot lakini ti carrot ni very strategy nundu ni wense Wiper ya ungama kana Wiper ya nengana presidential candidate paketha pewa a big tussle na ku kamba diketha like it's a gone case nundu ela mundu ona kuno no uketha ndo igwa obinya wa kwasia tungama tweke ata na esu ni back ya dienge kuyo maikale ongamia mundu makaungamia mundu kuyo maketha na mundu ungamite ta presidential candidate kitumine chao nondo mayetha matono survive ketha be andu mabine mewa me abine ne kuyo nondo wa economy but card ya economy ndie say how long tutona kumehold kitumine chao no tukuona siendo onetha inesi obika palaba elobika zisino zidete o siende ku stabilize na if we go pa what nondo chumwa keke na betie party ya MCS ala ma tunai kila tunatabiwe ketha to go by that ningona nondo juta ila ingi twaiba to ya yange wa ya mutu jupane one for the last 2 months by mundu wa yange wa ya mutu nondo mutu wa theye yo either ne demand yo either supply you to nie mauta ma theye kwa ukela ngwasia ni kuinerit kwa ndongo ya Wiper kwina chances siolo nondo ni wonie ambie ndambuka tene kindu taika okay nondo totaka kuisia map getha tu solo oscillation ila ingi na ebuetina onela sinai okamba ni Nairobi to ila strong area lakini juu maloji a bit deeper okay but kwina dynamics bingi ya siasa still from the other side na ningona yitha challenging quick 100% inheritance dimina on that point minia huyo pe issue inge twekunena ya Nzaluo na bude twaile ku change kana hani mailo change tact nondo Nzaluo si enda mundu aggressive tila type of politics
ila sie baya ithio politics situ nenge tiona sisi omonde ni mboja tupoje uite twinondo you know and but those are politics na dynamics. We are any soft and everywhere you saw even this week you went to pray business ngandoma business community lobby mayo boje yawa ama bikova you know everybody has style ya leadership lakini ku yani si enda mundu kumea tu tweke tu you know that type of politics. Okay. But isuti t factors lakini ku inherit or the more he is gaining ground the more still the other side is gaining ground na dimini o point yesu na ituba local politics ni sia ile kusiswa nesa whatever is happening in Makueni thank God for them they are stable. Kitui is stable. Machakos is a bit flimsy. Ni kana local politics. Tila local politics is here or the leadership, the governors, the MCS, the whatever. Ni sia ilo siswa nesa. It can affect the long run. Top, yeah. Nondo you by the end of the day if there is no accorded. Okay, there you for example mahempi nondo you nenge kusinda ti kwa amua. And whatever I can probably tell you we can support Kalonzo, the kingpin. But don't force us to support Kalonzo, the wiper leader. Okay. By that I mean new support Kalonzo the kingpin itu okamba na tukongama behind him. Lakini nundu we come from different ideologies ila tuita party ideologies ni tofauti. Kadi yepata jikadha ukwe when it comes to region. Aya. Azandi Maeke. Ni wadi kila mundu wacha wati. Aya, aneno mono lakini wati rundi maundu ni sawa sawa. Muinde ekulia kwa kwini what it takes ni chao mono mutongo wa chama cha Wiper nondo wasisia mono ni wo muliketwe mono va ukamba ngale kwa azimio baada kuleta savu ethara ila ndevo nitithite na kuba ibinda ya satu ene ayo lo akeu na nienda maybe utapia mukamba ni chao kila ndongo ya Wiper ekwenda quicker nikenda wisethia yu inheritance yetu nene abano Maeke kwa azie na aye nitoka ye ile kwetwa ne mheshimiwa Kyalo Mumo bano nitoka ye na nitwaze yes akeko na akeko yes no inherit those constituency ya mheshimiwa Raila Odinga na maybe akalika kunge wanaona ni strong words ya president William Ruto. Niasene asanti aniasia ateti manena lakini nyene ambao sio kwa data twembo sio kandata latu inayo ya mwisho ni ya census ya ngilile na 19 ni sio asisia census isu latu ita 14 block na group undu kuna akula wasisioni ita wa Kiimani ni asia manzo asia Kiimani Kiimani ni yoyi Kuyu Embu Tharaka na Meru wasisi otalo wa census medha 6.5 million wewe aulo kwata kula isu either na head start ukamba ni tutalitwe ta milioni inya katono thandatu izino utalo wonde tikula tia kuni makula utalo wa kamba guonde ni alame Mombasa alame Wajir alame Garissa alame Ilobi ti alame county sia ila yengemero kamba ko utalo woni milioni na katono thandatu nesetwa namba 5 katika rangi nyesu western ni asila ila ni goku ya Oparanya na Musalia meulangu itu kati wa utalo wa namba isu the ilaita wa Luo Nyanza ni aseme itinanga medha ndatuka na muonza nundu Nyanza ni anikite na Kisii na Luos utalo wo wiki badukanyo anetaki siasa mayenda ayi team block emwe nundu Kisii ni masi amoni Nyanza Kisii alamesi siasa siandini waenda kumakuya ilitwe Nyanza Kisii na vela Nyanza Luo Nyanza ijona na yoka kwa mindi yako kwa utokeu wasizia namba isu ni asia ikulu ile nene nikana Kiimani nikiukala block
nundu chakalata block imini mundu lo kwivania no ngina mevasi kwa mituki na kwa kubi kila kingi ni asia ethi wa Raila no kuma kiwanzani ona kawa ndo Maeke measia kasio ko 11 nitu isia mina ku EU Erastus tawa metala talo ya EU ndi mutonethia alikane na local politics kwa ndi kuona ena chance ya kuchoka 2027 angilile ameongolea Mwanza abika kukwata kibila cha EU kwa ikulele na yekwa na yungwa asia ivi andora tweka analysis tuisiasa la tweta reaction nundu wasizeta yu ndongo ya waipa kilo kweta kweka ni reaction ni asia na ini wasisiondo maende na kweka mayai na prior information kana Raila tona ku EU reaction hivi kwa strategy ni asia Dave Nikolandi quote mono ya art of war ya sa ya so nanuele ti muno undu wa kuplan letu tambeto ndio no political beto uni kawa ki siasa na kawa ki siasa no ndo mona kawa military reality na kawo usinde wa mbembodu kwa the one dongo ya wiper ila Maeke okwita kingpin no kwenda kuinherit constituency ya Raila wiola mwingi muno ndwiva haya mikutano ya kitani yeza tu mwaka wa ngilile na miongwele na ina be witu be miaka 3 yimandu correct na miei kwa kaola muno ndu kwenda kwemba kwika nula wa mbodu kwikera ita wa mapping na kumanda ondonganda sikusongwa utana ali expose ni asiwazizia opponent wa uloko zaidi wa bonondo Ruto nongi na edelebene ngilili na mengolea Mwanza Ruto ni no prove it ta master player na it woni ondo wa players siasa sia 2022 kazi angilia mengolea ile kwa uti opponent weak kiuni kitu kimoto ile kwamba kalandi na tuka mapu na tukaelewa kana uyo ti opponent weak kwa upe assumption ya kana ni weak lakini tigo kindu letu that we see muno ni strategy yake na kumandhondo mume kuthwa maima yambe ni asia weni wathanie sinu bingi na etha ewa mituki kunena lakini kunena kwake ti kwika kwa isu ni kindu kimoto ito mandhondo tu ukibindwa chuki advantage ya dongo ya wiper ena ni kwenda kibila ki ni asia ona itindona neni ya makuweni ni tu isi miongo kenda kwa dhiana iye kwa nunduwe mina kuona andu amota base klamu kwenda kwigwa na ndamunenga mwana wa kuswania na hivi na narrative isu ni asia tu hivyo vika 2022 ndemeta ni asia ila issue ya Asla dynasty mama mboga isu ndake watu no metumia mwaka wangu na mengolea Mwanza nundu o yukila mundu no wesu no bongo ikulele nene no kwebendwa amande kendo kingi otonotea uthoza nundu o yu either kibilani miaka 5 na itu ene miai 15 tandatu yu ndena sindu tona kwasia ki nicho nikita paiki ndukineza kwithono kikaumuloke thia ki nundu na kwasia ki nicho wiki sindu ila si ku ni asita yu asisia na ni thiro ndiele sia muno weakness ila yake nene muno pyu na andu watu keita middle class andola maiba koti nundu wasisia ndatela twina na andola aandike ni asia andola maandike ni makambuni ala maandike ni serikali o yutu ina ndo milioni 3.5 na andu asu on then maende na kuya koti na ni asia isu ni constituency nene muno itona kuka kumela kundetermine siasa sia ngilile ngolea Mwanza nundu andu asu mayaibo katika siasa sia ngilile na ngolea na ile ila kwa yawange wala dynasty ya Asla si lakini you court
no se obitia ngwi twita constituency ngi ya andu matonde la mena pinya muno na ni asia that mheshimiwa Ruto akaungama 2027 na ndebe ndo anzebe ya makoti o yini asia la mwezu kize news chumani ki minister wa finance aisi ni makwete usuani ondo mekuete VAT kwa the year na mugate na that's indu yini mekwende na kusukuma you may the mother sia mongela la constituency and million ndero katono mwana andike makwete kukita ila tuita housing levy ino ya health na selama kwa wati ya health ni kulika mwainyo kwa mwayo tunaya mwa mwanza tu mwayo ila mundu la wonde mwandike we na payslip ilo kukaona makoti asu andu asu ni marona kwisa kukeuka na makaungama nundu asu maina mbai nyasia dola andike yuma katwika mbai mwe yake ikula nundu yuma ketha mayo kitia payslip sio okay koti wa mukate na thiya wekiwa bitu ida twongela constituency ngi nundu minister na sia andola maisa amekana na maenda so market die sika soko ona kamwe Kenya na endembe mukate karateza mukate na thiya na minister kukila kasia andola metwa middle class asu ke uteti witu na utala witu na andola matumia mena uwezo wa kutumia ngili karibu 50 kwa mai kwa matumizi mo ilo kwa si andwani mo maisa amekate uti huo mundu ni twisi kana konde kala kasia wa Kenya kwa mudhui na kwanja liwa kwa wambe nilia kwa hiyo la kuikia koti lia witha ukweto mina andu onde okay mwenda tu yubo nicho yu mheshimiwa Kalonzo to naika hizi ndizo elezezi ya koti nini constituency hizo ukasema ni wa manondo ni wasia tengala kwa kwake nondo ya mheshimiwa Ruto notonya kwase constituency hizo weta ni mungu asiyu yola munene we katika la tuta boardroom nondo yu la mewiko ya kwezi yu la ise action chone reactionary nondo muinezo craft message na wewe mheshimiwa Maeke asia Ruto okay na message ya asla na ya halikana ya kwa takila mundu kwa u Kalonzo no kwenda kuinerit kula isya ando mate na moyono ndwa utongo wa mheshimiwa Ruto no nginama and the language kana luka ile kumabikia nela ikoresonate ni asia ila mi adwa mwika masia 5 ila ni na 5 ya ndo la background you mentioned you know what umimanda na yadha no kwenda umimanda nina ite mama la maingi aeni to mbete mmandia kwa house levy kwa SHF na kwa kotuta yuwa wa mikate na leia kwa andwa na message la lebo oyu ni Yesu lakini kwa lita itanget no bongo na hizi ila mheshimiwa Ruto wako kama ikinone na kwa metoke na alama ati ya ila tuita communication analysis ni mundu moto asiani mundu musio mundu kwa communication ala tuita public relation communication ila tuita public relation kana marketing relation andu asuma utabazi ndeto na mayo nenga mwanya wa kuswania wa kwimedhiana igena well umukulia kuli o anena mituki na imutia na mwiza uswani ondo wasia wewe no endie ano mukengia na endie o yu mind na maitarget lengwa the boardroom twaida tuitarget sidui bunu bokendo kieme ba uyu no ida you message suni ya ku strong ila ingena bani na iseta you wasise kan gewa house levy you ne biti senate ko uye de utwika act ende wasa yi na ina isiba ke the wa Kalonzo no kwenda kosa constituency no you might the man bisi kumanda ndo mo za kwani koti me bangite you man bisi kwani ando ame umande na wetu wa kotio pe mundu mwezu kisi na pe mundu kumune nundu ta yuke danya yune ngona kotio ne mundu kuna dina uweso dina platform ya kuiko zaje kwani kotini na dina constituency na kuineri yongwa zisindui onathe kwani yewe the file ya ndo badhi onathe with hizi bando ika effort lakini ika effort with the major ndatu itusi hizi tu Kalonzo ni wao kwa hiyo kotio kwanizu okay asante inaweza chaye that we ainena kenya mukwasi aye tu kwenda kinduki na tu kwenda kinduki ndo wa ABCD koti kutu ya ati bayo mtweka ata na mwandu menda mundu kumanene mundu ne siasa ila sibo yu na kibila cha president no kila ame nacho ila itawa representation kuno nginabize kweka representation ya constituency ila iteaniwe
mutongo wa Ruto. Asante. Mheshimiwa Kyalo, twinene yolwa kula twinene chao bano tunene numbers twasisia provinces yondo sia ile sie nana twina Eastern province atino tuokiera saithi atwina Lower Eastern, Upper Eastern, North Eastern mondo mamu thembozu indi nazi oketina bayini na likana ayumbe ma akamba amwe ma Waipa na Meru nimokieta moka bamwe no twanene bayo kumbini osaithi ani tamase ubya ngwatanio na ngwatanio si onekane yake ûteti na muno kumukwata mbo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ama ba Meru ni mateta muno mayase kana kwioneta mewa mathaukia kamwene na moni mekuona mate yani ni makwenda ukangale kwenu wengi hiyo kude ukite pau yolwa ngwatani Yesu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka nitumuonete kwa ibinda yimwe kana mabinda kauta aithi Meru Tharaka-Nithi ba Embu ikulo ni efforts yake ila wende na kweka ni sio sia matunda muno kwakishikana Eastern ni to amiete pamwe na Eastern ni atuka Eastern ile yatene aya ni maumangale kwa yake imani ni meka kwetwa Mount Kenya ni moka mali kangale kwa Eastern wese ithia vote in block ni yetha iba muno kona efforts isu mwende na kweka atakwisa sia matunda na kwakishikana block wesi on then yakwata. Wow, very good. Erastus nini kala katika nzama ya Wiper ila itawa National Executive Council ila inene na sia sindo sia chama na ndana uthibuni anda utongea nzangu mubea muno nondu nwezi usio wa Mutongo TV na Mutongo panelists la mokaba ti andu manena objectively na watu mwithukizia Mheshimiwa Maeke ni waweta sindu very strong about aweta kingpin na aweta kana South Eastern Economic Bloc na I thank you nundu nwaze kana Makueni ni stable ngua governor Mutula Kilonzo actually county light na Kinene na Makueni kitu na Kinene na Makueni be Mumo mwingi muno wa ngai na tukiza kwithia bena mazako kwena kao bena wa kweka mazako kwitha Siasa 24/7 nienda kana very objective ndo asia feb nizibe mukambo na lewa asia flimsy masako ni kisongo kiito muno flimsy ndiye zikana neyo effect yake wekete kana ni chao lakini ni flimsy no kindu kugano na aza kitui bagano ku ikindu chambe ni kwasya kana tike kalandi nesa takamba ni kusobya kindu kisio kitena flimsy na kitena chao tikati ya Makueni lakini no kwetekana na okamba bado tuona thina ningwetekela is a fact muzi sindu motu ikabithe ukandi itawa ndibitha nikekangu ndibitha nundu akwithwa wa bitha ndwitetheka nditikala na analyst witu wa Daktari Mumo kunena owo kana numbers don't lie na wada osisia narrative la ya thowagwa ni President Ruto then andu manaona kana usuniwe hope yake lakini nenda igwa ingi nake ila wasia kana mundu ni wobungu munene muno pyu yani wada 99% no ni Mûtaalamu yuzi TV na Maeke ma siasa ni Mûtaalamu 99% nunda ila tunai wote na tunai na Mheshimiwa Maeke ano kiasia wambililia ukite twai wakiana twa katano kana twai wakiana wambililia ukite ni kwa renonie Mutongo wai wa yes na pia wambililia ukite contractor wa nyumba ile sibu wote aketha bau na bakozwa nungili nena chau na tukaka nyumba ingi mana indi baya nungili wote bau Monday contractor ndauka titamuona yuko ila 99% na ambio ni umeconfirm yu uwa wekuthosia isinga ula nucio mozie ngwezu isinga ni word ya ile kuandika vocabulary ni yani isinga ni kindu kitaeleka yuko unadhani Mungu azia no thoasia masinga yumwazia ninyo wa masinga yukiemeba masinga meba waze vocabulary isinga yemeba isinga meaning yes imanjara isinga you know watu tabia nundu akwithwa 99% wa masinga mathei yuko nutu kwasia boardroom meeting nundu kwasia between now and 2027 pena miaka na ndukolo ina MBC tunena niwezi pe ma MCS marutie ngaina maye bandu base pe ma MP marutie na tuitha kwika election because ina MBC na no ala masinga metelo ni kana enda ukwata mundula wake wa nthini na itu na wande to inoka siukite sia kwaza kana Chebukati no tonya utwika chief justice kana skindo ukaza kwithia niwezi kana in case baacha umana
Chebukati niwo kethwa a Supreme Court judge. I mean you know you andu nimande na kuiva. You mundu wa mboka, mundu wa mukokoteni, mundu nwetwa bottom. You ekangutabye onaka tabwata no webo you. Ibaike nukisa kuendea. Nundu akwithwa andu maumanyika na 99%. Ubongo ko ndiongo asia. Boardroom meeting sia Dr. Stephen Kalonzo muzani siende. Na ugu wa wengi utabia ndiye ndakwa ni wanek. You katika the 8 provinces. You party leader wito na ndumeku mande na ku strategize because strategy is the way to win. Now when you want to win, attack without alert. Ndukatabia ndu uduba kama kuona ithio kucha Maeke wazia okuboya na wizi na okuboya ni kumonya ngai mabata maitu mangoni ti kuthuku no strategy ni kanaweza kwitha ameona hii we wizi kuboya lakini wathita itataveta for example itataveta ni ukite kwitha wiper zone out of MPs ana itataveta atatu ni mawiper right waroza Kisii ni kuendete on next week on the Kisii na Nyamira waroza women rep na tuna MPs mawiper ku ni tuende na twina ndume kumande na strategize Nakuru kwa kila province twina andume kumande na kutwesiriria baka tu yai pa muikeke resources mbingi muno kana baika yuna nona ekangutabye nethanye nao na Kalonzo ebangite diao na ebangiro ndu ebangire round ino na kwithwa na andu aseo ni kwatie yuko na nota wetha ama ikoni ni thwabuthini na ni asia wara ucio na media ya Kalonzo ni banokia andu ndesi kula manaumite in fact mate akamba manoka mazini tuungamia media angi manazi tukaungamia wara usisia strategy mweni kana pai presidential candidate yonge wena kindu kitwa command center na ni kwate mutongo ni mubigite command center ya Kalonzo na nipo mabinda maingi ona azimio maenda akunengania press statement kana press issue yuko uni wangu asia party leader wito Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wibangite munopyo na kwa kamba maitu round ino twe watu 4.6 rate ya death nota yulangu nundu wa challenges ila twe nasio imani sio kire nundu wa ma challenges mama thina andu kwema andu kuwa na nundu wa itai na nitu kwenda kwasia kana otili kabu yutukeka census ingi ino ni ya 2019 kulingana ndoto atabwa ni Mûtaalamu wa 2019 yutukeka ingi pengine tonyo na difference but I can ndoto kwasia kana yutukeka registration ya kula mukamba aka register batengwe aiti itu register utataka register ingi tile kwenda na kula milioni 3 at least ya nyiba katika ndo abro register na kula milioni 3 na tiliba hata ita na tiliba bangi ndo musumbe na kula milioni 10 kendo negezo ni anasi ayute kanisa ni kaniwa kanisa AIC na AIC yoka ina athaithi bakube milioni 10 so ni siaiti unaza Catholic ile akamba ina yuko uni ni sia akamba teka kwata nesa Kalonzo kibela kiwa gosa ni rais muno na in fact unungona kiendere akosa ko rais muno nundu akwithiwa no musumbi ndukoreta tolecho tolecho nundu akwithiwa onake ni wizi undu na court wosetwe andu nimakayite muno na court yutu twene wendete ba ondu Mûtaalamu ati kuona kindu tona kwasia ona tomwe court nitikuona mabalabala meu makiwe mabalabala meibono ala mana Kalonzo Raila na Kibaki dinaweza kuona barabara ingi nenge expressway sio ko tunaweza ona expressway ingi ukite unless mtu yeye ukite maybe no mako mwana uthelende kuibanga ni wambie ukite nundu ila ukona musumbi ambie kuikunga maulu akita cha ni mundu sinu kwasia pena bandu bena kathina nukona ona asikali ama tuiwa Haiti pena problem I mean pena thina munene muno yani quick decision no ni ona prime minister ula woki bagu mukethia auma mamlakani warao sisi Museveni ba kaila ngombe manona nisie bau bayutethio ne munenga no malombe na malubia yinogeza kwithia bayutethio I'm telling you yuko ni ongo asia hii Kalonzo era mema mini boardroom umegeta umala mapolisa singa baikendo yu andeto kwa Raila ondoka nika naende yue yuni ni undianisie na Kalonzo na akendezi Kalonzo mbodha ilo bodete tisi ya kawaida Kalonzo no boye boya sina beba pio ukeza kwithia yu na nojo kutumi jino usiogere makuwe ningi na nunu uko kamba nundu asia ukamba nibo challenge chake pio nundu akwithela block and I'm telling you arauzi yo na tongo yangi ta muthama muthama ngimina na tongo yangi uluno na maida na uluno madam ngilo ni ukie na warauzi ya azimio in a lot of faith pala be Kalonzo kila kibo in game plan la menayo matienda community atene nundu mumile tene mutumio ondu kathoge nake niwezi kubalanya chuthi kwa uni enda kwasia kana enenthi mokamba alama ronyo matuthukize ni kana round ino tunene ina wasiomwe tuungamena Kalonzo ni wibangite pio nondu akwithwa
card ukomilia tene ni ubonyo kutu. Thank you. Wazi Azimio ina faith na Kalonzo nengo kakutebya kala karuo nenie ethera kanithi chumani ke yolo Azimio Maeke tu yolo e provinces from where you sit no kuona party leader wa Wiper tawe serious with his candidature ya 2027 na efforts ila we mwene wekete twambe kwambia na ba Eastern Kyalo no arabya kana provinces yonde nimebangite menando kila bandu aba ya Eastern no kuona efforts ila we mwene wekete tasianite akwakisha kana block yebamo na ne yakona kula in favor of him ne kwatia you locally provided Kalonzo akethe 11 the bigger percentage ikamukunia itokulie kuli however pena still pena challenge bau nondo niwese patwe na scenario itatu na tusolile scenario emwe na no to go wrong scenario ya mbene ngai atethia Ruto aketha ungamite okay na ngai atethia Ruto pe scenario kati ya Ruto ethe ungamite atena mwikuyu kana ethe ungamite na mundu ungi kila basket ya baya scenario ya keli ni Kalonzo ethe ungamite na mboya cia Ruto ni Kalonzo aungame pyu na scenario ya katatu ni Raila oke athi okuya ewe moyo one undu kwikalila sumbi me moyo na akoka dina ndabisia ba akoka Raila akoka wazia Raila kethe 11 2027 ngaya mu bichabo daka lea usude kalila leuka lakini yupa uo kau yu kiketha kila isi muno undu kula ikakonwa asiami no kunwa Kalonzo yu pa une boko no kamba twatethekea hivi yao nondo yu ika kunwa siume ondo ikauma ikoneto ni uma chama very tofauti sana ni uma onogethia kwanza yini babika kendo ugethia ni kwabika nondo hii siasa cia Kenya ikula ngili manele na kwa nini na twaiti kila mundu akunondo kuna kunetwa ila ingi uko gethia kula isu ni cietha ciena ni utana mbothi waza niki ukwasia mheshimiwa Ruto aketha akeugwa moyo mwingi Kalonzo ngamete na wendi wake isu na mboja isu ni yo yuto eka analysis cia siasa combination ya Kalonzo na Raila ina combination very little kana mathakarwa wa you as na others isu ni mundu tena vina na ndina nena takumudharau lakini ni mundu yu ndapolo tesio polela strange etha yebo itu analyze yo siasa nesa tena nini nondo Kalonzo komuta kiemane laisi kwikarwa utamweshi Kalonzo kiemane laisi kwikarwa ketha Kalonzo wanengiwe running mate no kwitho mundu tuinena tofauti nondo ila kura ciuka lakini ndukolwe namo ekuyu Maeke tikila maanike tingi duise cia history yo na ekuyu kula cio ndukoneta ikuniawa pa kitane ni macioka kala ka mwene kakubanga ndu kula cie kuthi so ikuyu ye wakulia about the provinces kana ni cieki yuba hatu acioka background ni kwikitwe nye from where I stand no nasie umundi mwe kwi Nakuru ti area dominant na chama cha Wiper munae Meru dominant ti chama cha Wiper lakini undu yuala makwate sindu na especially la me local koni me kwendo localize Kalonzo na mamu localize iund on a co background yeketha yina thina it is time alamwe kala ne kini cia of course siama ni but yetu ese bai chama kemwe kisinda kula siama ni kwete no ngina withe wena siama ile kana itatu fungu niyo yesinda kula coalition na and all then undu me different ideas na ideologies maliani ya chama ni kemwe kwi and potential mato no tweka MCA Kalama te 10 lakini ninyi ni best kuya kwake kwa ndo ta 20 o mato no tweka na no ngina ndo malike siamani lakini provided majority na the team methi ukamba matete Wiper kuketha kwi ila yeta wa resistance
andu ta kawaya maka resist andu ta tiala matakwata ila twita o ipa ticket kuketha resistance na je kutumu kuona yu atata ku analyze ne analysis nendo make neza no twasi heri ya ila ye stable ni pama kuweni wasisha kitwini cha mbe openywa ni UDA ni one way or the other amweke mekuo akina mekuo masaku amutwa mekuo na mutwa ni command yao numbers in one way or the other kuko yo akalebu no ni mheshimiwa Kalebo naye tunamoni makueni yo kuya umundembo meti no president mutuse nosu na these are ndo mato no strategize Ruto ndekwenda kula mbingi sio kamba tana ina manele ndo ongele situ yake maana tatu kana maanana na nio sewa tulato manele twaku tukongelwa so background niona be a lot to be done kupe na thina ba o kamba tidena pe wana bolo janzebe tidena na tikendo kenene it is just a matter of ila wewe ndasia ando ku retreat na ku realize wewe utota twe mutata party leader kana twe mutata presidential candidate na ma separate keucha party leader na mayunya party leader isito ya party leader mate presidential candidate so that mundu wa pick mundu wa DP we ukambani comfortable ku support dream ya kiongozi isu ekekeka okay ndiye kana wakwatie point na mwethukisie nene se wakwatie no wa neki ni wakwatie no do you by the end of the day no do by the end of the day no meze wiper yo no mbyu no ngwatia no do you kiucha happening let me tell you what is happening Raila ale yakuka koka telema kuwe ya Raila akalea kuka wona new breed of leaders kuyananza akato nena utasiona wewe andu ange aotie no ange utamona andu ange nondo okay party plays role kila party ni play a role nene thini wa leadership na ikangwelesie umundi wona andu aingi na no challenge kwa majority wona andu aingi maklingite ikotini ya mheshimiwa Kalonzo nondo ndeke yake ndiye andu aingi kukamba mendo clingi na yoneke nondo ni mese lakini malipe kindu matese yuko iketha ila time mheshimiwa Kalonzo wenda hata round ya kasia tiba Kalama nienda suti iketha sievo nenda welewe so it is ni kula see the 2027 seen a lot of dynamics and especially kwa yu ala mekwate za siama niona Kalonzo presidential akwata kula sionde totally 100% ko kamba lakini ndona MP wa chama kingi yoka nondo mundu la mwe aketesia Kalonzo kula and then yake cho ila dynamics ya siasa but no twasie yupa background nipyo nindi kukunwa wea mwingi na kila kile kingi yukapundwa ni local politics tila tusieta sia local sia makuweni local sia baadhi sia kitui sekeb ake distract dina siebo it should not be part wasio nikanoke there beyond to local politics ukethia kindu chikokete nesa muno ni wati no amina lakini ndikuelewane kana twase for example tota mathina ala mekitu say then ndakwenda kwilicha muno maundoni asu ndaile kuya sako the same asante muinde ni wati beke no endo weta na ndio kulio nikendo weta kiuweta nitunene yengo ngewa kula sia kamba si kondo konge ekato sida diaspora tasi taita tabeta atobikana ni mokete koza lembete su itukia wiper pe kula sia kamba si kwale si onenge si Garissa si kondo kuinge from where you sit as an analyst nejo mheshimiwa Kalonzo ilaika kwa sahivi onedha kwangelekanyo lembete taya twaze tayana kuru ni wali kukua kamba meku ezuti strong order yake ili nejo like kwika kasa hivi akamba la meku ni wa make box na ni malika ngaleni yake na nimeomukwata mbao ni asia nienda kwa pekindo Maeke wa weta na Ûyîetewa yeah nini ndito njasia baka na utongoi wa rais anundu laita wa necessity
na ite ni weakness mwene asia o ya UDA kama mutongo wa UDA President Ruto ukweka na pengine asimio kweka alamu mwati yao ila tuita social media beba lua uandikiwe ni asia ni Cleophas Malala ndisika hai wangu katiwa lakini ni fake nutangazi we fake no isinga Siasa nizuke mazinga maingi from where I sit nezinga no ni wande go fake no alama zinga ba lakini wasisia ila tuita opinion shaping abaloso no kila you UDA kwa opinion Ota you asisia ila peane osia morning like it on morning breakfast show sia TV show there kula sifuno ke kwa pia na atongo ima ni asia wasia debates yake ni mundu ubikete level ya kusui opinion betu kwa alama mwetu kiasia nundu kapingwa TV unumwezi abu ena andwalangi na mama UDA numetu kisio osaje mwe osaje mwe ya morning show ndule yakuona presence kana no kunena point you make sense yazebe binda MP wa Kadhiani boy pesho unoka au kethia ni washe ndisendi leo muona ndise baju ni aseyu asisia trade isu ni trade mwesi kwa nyakana ila narrative ya UDA ndikuteka kana ndimo kwa uki unike ndukimwe wasisia ODM klaki ende ni bende da kwithi wangusa nisio ya ulo kukilano wasisia ondo nya western kuna kula ni asiala oparanya wa hii governor wasisia di election yake ya 2007 akwati kula miongo na 5 wa kula si akoniwe yesema inga banongi wa kulika kibela na kula singi bete kwa utu tuona kwa asia kana na nitunoni mheshimiwa Kalama aenda kwa amulokea lakini umini mheshimiwa Kalama no kuona uone mundu kuna kwithwa ena influence katika isu kuitwa western kwa uno tuona ina ena influence muno kwa grassroots kana mashinani kute musali ya Wetangula katika kula si aluya na nundu wa ndo yake ya mwanya ena Raila uenda ikethwa ila iskotiwa kiwela cha ODM ni Raila na kiwela cha ODM ni Raila nunawetika na Joho na Oparanya ni moko tia thini wa ODM ta matongo ese chama cha ODM only more party ne botu kwasia Oparanya kamina kutwikethwa ni we party leader wa ODM with the wisikula sia western kasi ambaluya binge ni si kuengemea kwake na ila isi wa mwene kwa sakula sia Luo Nyanza na sia kesi kwa hiyo isu ni matrix imwe twetha tuime sisi nesa na nundu ethetwe governor ibinda yimwe na Joho kwa tamu ya miaka 10 akatona kuwete Joho ungu wake with wa akwata influence nene Mombasa nundu kubikono munthi Joho ni mutongo wina influence bado katika Mombasa kaka region ya Mombasa lakini pe mundu tutaneza unene aba wasise kulela mandikithie mwaka wa 2020 ile sia hii milioni karibu 2020 ile pe kula milioni mwanza itaako andola mata kuna kula ainge malile ukuna nundu mayona candidate ni asiaba ibinda na wete yo ba wasia pe mwandiki wita wa muluka waisie election ila twaende ni katika tiwaambiwa na biti na ikulu yake ya hii nuba ko wa nimbiwa kadri nuba ko wa nimbiti ndio lazima tuwe ndio lazima tuwe kwa huyu andwa milioni mwanza malile kuna kula nondo mona nimbiwa na biti uma yona yake kwa kwenye chakula lakini oyu kulile nene nikana andwa makaa mo kuna kula nondo edha makaa mo kuna kula andwa suna ingi na andwa ingi ma katika mata kuna kula na ama muika monini ila tuasia ila tuita generation kwa uni generation ya andwa ama muika monini na pengine andwa mande na utulakoti andwa tuita middle class kwa kwa projection na kwa woni wakwa
constituency no ya andwa yu makwete utura koti na andwa mamuika munini mayama mata yu kuna kula na andwa su malele kuna kula nondu wasisi kila jatu mata yu kuna kula yemini manai na late kati si akimbai kuma yu atuna mato no kuna kula mata kwa tia bai kumini ni laisi kupasuidi wani mundonge ulokukela na inena lugha yo yes duke kulio ni yakuja akambalangi mekula kundu kana maka kuna kula ni asije yu anda yu ana Garissa la mesi Garissa nini kwenda Garissa town constituency mundu lo sinda nola akamba maenda nake ni akamba ingi voting block ida nene katika usoi kula Siasa for example MP wa Dadaab ni wa Wiper kwa asisi Garissa town mundu lo ko support wa ni voting block ya kamba usuni woko tao kusinda ndondo ange mane ka akira tuta mamita hata guided democracy kuyu muloko likana na kamba akwata uloela guided democracy mundu usuni woko sakivila lakini yitu isisia akoni kula mo kamba yu ando inge maitu alama ile andikithie tienza sua wao kuna kula matia magakia matenuka hiyo azizi hata ondisia Nakuru tonliwi hata si dai vako ona lama ilobi masemba makatia maka leo kuna kula makeno kamba na mama andikithije kula lobi kwa hiyo isu ni weakness ya moto inayopiu katika voting partnership tui la tuita loyalty kula kidu chambe la itawa yani ni musimamo wa kuungamana kasimama na ideology yako na apate yako na si America ima meta ando la partisan you know partisan maizu kiasi ke ngingo no kamata bia chao no nduma ko kunia ingoi ngita meda mesi ditu ima mwaipa na tukuna kula waipa you enda katika kula si akimani kwa ndo makuna akulu na mami na kuwa na tongo imo tuende tebana tuende tebana na ina isiwa sisi pattern sio kamba tana utitu ni titu ina mwisho miaka mingi twina ndo ingi aima o ando asomu ando mekuelewa lakini maikula maikula lakini wewe mundu muima ni muwe no kuelewa ni wisibara kula andena yo twina ngi mena yo lakini amuka ka ando amba yo kuna kula amuka ka mbo imo ndani na itinda mu ndani kugeza utuka ila yo kuna kula you no beti ya kula na ila si akunwa na no beti ya kula ka okazi ya kula na later na kono okay nondu yu amina kwethi wana support ya kuna yale turn out kula isu iba ita kwa yuki laki ngweta andimini abanu ndu yutu isisia demography no eleto ta demographic yo kamba wasisia oyu izoko ila si masako sia ateti nito na kwa isia waipa kula mono masako be masako ni cosmopolitan mono nobile nango gimanza kwa huwa asisia izoko ila sievo na asa mono katika wa MP governor senator na ma MCA dongo ya waipa ndo ngo itikala na Maeke ya mina kulikilila hii local politics no kwasi kula mbingi kelingine kwa uno na amando ndo kwezono ndakalikana na local politics okay kono gwerekana na Maeke wasisia kitui no monde waitie governance no kuitia ingi ilaita continuous yes isu ni ndoto kikatiba lakini isu ni singa yako kuna itakula nondo atwika no kwambizia kuka kuungama yambizio quite split na twasisi ito yukulelesa ya kuniwe ketisi ya UDA ni mabikisi ila 27 ila mabikisi ila threshold ya 24% niyo count la bikisi threshold ya 27% ila president wale tokona katika account huyu count ni katika ila threshold ya 20 ila 24 count is president wale tokona 25 kitu inemwe nondo kitu ya bikisi 27 kwa hiyo ilona yu ngava ambisia kuungama ambisi kwa sia yu akete kibila ingi ni waambisi ya kuwete ivoko sia local politics na local politics nito na wete moisio kwa ndongo ya waipa nondo nwisi yu ndongo ya waipa ona tuya asia ni mukamba aumete kitui kwa hiyo kitui chale na kite solid kuko unge ona itu itu that is solid neki lakini yu ni asia kila kitu na kuka kukila ni na woni wa kana nengwiwa ni bato na kukila mbalasi yenge ya karatu la miene
ya katatu tuimese lakini alama ika analysis mheshimiwa ba mwanda ba muita boardroom ambizi uswania quick elevators to sit assimilation mwambizi kosisi ne patoneka pa kila mundu kitu ta mwene nondo nyanza kwa kotiwa kutena ndongo yena bila uenda necessity iko kile ndongo yingi kwa mweka analysis yaka analysis ya Ruto Raila okay uambizi umanda okay na mwambizi umanda usuonge no balance baba ndio na ulaba ndio so SMS ya ndio kitakuongelelo o second ya limu ndio tike mwe kichawetwa ni daktari yulo akwithwa mbalasi ingine tonya kumila niwezi no wado yange wayambiwa na mbiti ni woka mbalasi na yu pe mbalasi tonya ukaweza kwithia ndina any significance but ila ukita usiazi okazi yae ona baumilo no ngijana ammo kana gakunza ngundi kakunawa so tikindu twaile kuosa rais kindu kila ngwenda umatabia nikana mie itatu mithelu chama cha Wiper kiende na kwiga kindu gitwa digital registration na matwa matezi kana yu ona andu amwe mana imasi amaingi cia sisu me kuona sigitali nundu ni mamanyeka kana Kalonzo no kwitha presidential candidate ibatendi na chama kingi ta cia chabu cha Maeke atonya ithi ati elileweka yu na kugeza kwithia ni ndaketele ogandike Wiper kana embassy itho nundu at the end of the day Kalonzo ni kana tuke leader wa Azimio no nginyambe kwitha ewa Wiper nundu Azimio is a coalition no nginya ewa Wiper na kugeza kwithia andu ni mekwa aciai yu Wiper ni urwenda bakalangi wakwe no nizikila mheshimiwa Maeke onu utete nundu wa aciai nini izi uba ebo bagwa lakini andu mele umie kuchabu moka Wiper etene Maeke tiwa dia wa chap dia wa zizio unajua ni kizi let me tell you seconds yes ni jirani yakwa ni tufanie and I love how you do your politics but ni funny ita constituency ya Masako you is my MC out of 7 no more Wiper and that isije kuyaka na town ba Masako ne bandu mwaile kupa approach na ikula ngili jana na nobusi na MPT wa Wiper ngwatia ne bandu baile ku approach with a lot of wisdom and with a lot of board room na with a lot of consultation baku itukula ni timbingi no twena winzi tuona kula 25,000 timbingi lakini nengeti ngwasia so by the end of the day na niwese OMCA ni ma influence ya on either no little percentage but the bottom line ne a point ni tu umekwacha kana one has to belong in a party lakini you makwatie makula mega kwatie Kalama sense no na point actually na point hizi yake ndio inaonoketa Wiper ninzeo haya hizi ni point nzio ya na itoto tuziene ndeme aziata ithi twanena na aziatu anena masamia nata twanene saa imwe na ndateka ziana na ndateka 10 ile na twambe kwithikeze na mwene ndime aziata na inde bona bosese ne kintheni wa kilingo cha kumbia siasa akathani ndo atonyelela Mutongo TV na Mutongo FM tuiva no ni na tongo yala twende na kunena nesia maundu kautani kwatia ni wende na kwa kosa mwesa kwa yaku wekete muvuko ni kenda twimina wesethia ni wa yumba ni ndo baile tena mesa kwa yaku yakuthona juma keima yuni anda usisi ya siata mautumani maku mawoni makulio kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuviva tendevi and then wa mitandao itu ya mikumu kile Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page yako ni Erastus Kithuku Nzomo wathi kuko nde watia utumani waku ni nguona ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuviva tendevi za ti utumani waku vau nuko na weki wa TV ni wesele baunde kuona tusolo tuende na watembea sine mautomani maende na watembea kutuma kwa wingi namba ya simu ivukioni 0799870066 ni ngosa simu itina wandatekete basa katuambie na mtandao wa Facebook nikenda ni YouTube Mutongo TV Stock FM official ku YouTube ninaona muyainginga le kwa nesu ni nukete tuambie na mundu wa Virginia sie konyo ya Erastus niona wati ndonesa tavya ando maazimio mekoma o melika nondo madhao ala meruto ke siasa maima tonya kele mundu uko kitanamuka makwani ma motoi ukuzonja ikonge mesa kusila inde uzyo aziata we
ni Îkûmbî ngalikosia Machakos ni katia nena na ndimo maybe tukikuwa mundu kuwasia. Hello Erastus, nataka kukosoa usemaji wa Kawaya kidogo, na ninasema hivi, hakuna mahali Ruto alisaidia Raila kuwa prime minister. What was there ni vile Raila akiwa prime minister, Ruto alikuwa saidi yake. Mambo ya prime minister ni ya in brackets Kofi Annan na kaandika kikamba Kofi Annan, artist Thomas Mudhui. Miriam Makeba Mutua, good to have honorable Maeke back Îkûmbî mukethi view Kenya Israel masago tuimwe na FM Evan next please mwete ngethi kwa honorable Kyalo Mumo na Muinde Kalonzo aile kwitha na advisors wise this time. Maeke ukambani ni waipa ule kana wetikile na wase wangai wanena mawase alangi matie kakelele ngai akaseni Kalonzo na usani wa munowe aituika musumbi wa Kenya Ûyîete Jeff Matheka. Ziokilua 2027 vai Kwîvanga ni Ruto mpaka 2032 na indi twavikaba utukamantha usunge ungi vayu ngolu ni ndei ona mwatumia chau ndikuona ve usungio ungi eka Ruto nola ukwewa nanena nai vala ni ova ute wa kalamika thonzweni we. Haya, Benjamin Mwithi, Erastus, good evening. Somaliland tumugwete ni sawa ngedesia tongwe asu munona mbe ngimu ya Maeke ni pole sana niona ndavo ku Erastus nienda kutuma Maeke kula kuya tongwe alangi ma UDA makuma ukambani aende akamata vyati masioke musi tungamena mwana witu Kalonzo musioka withi twaumila mitaani kunena nambaye ila ingi sikaungamana ito 90%. Kusema ukweli Ruto atutwaite na hivyo atongwe asuma UDA makasiokethia musie na makasiokethia musie na maya 2027 wakambani baikethi wa kindu kita wa UDA. Benson Mule asia, the truth is that it will be a hard task to challenge Ruto in 2027. Wakambani leadership should be wise. Ukambani leadership should be wise. Otomani usino ambonze mbea lakini kwati otomani wakune wabika Maeke mwa kunete sindo na imo no na edwa mwetomewa kwa nyamba ya mokamba ni Ruto mwekoma mweleka Samson Musioka. Îkûmbî iko sawa, gotea waheshimiwa sana. Alafu kuna vile niliona ODM wameanza kugawanyika. Kuna kikundi cha Hassan Joho, Ole Damakina, Babu Owino, Sifuna. Alafu pia kuna ya Oparanya, Simba Arati Mbadi na Peter Salasi ya Muinde confirm. Nicodemus Manzi Kisau sio Steve Ngene Erastus ndeo kovitha ketho mheshimiwa Kalonzo nuka kwata kivela cha usumbi no lazima kila mukamba akanengwa ndai ya nundu kura yake yimana indi ketho atongwa ima waipa maende ya kwikona kithoi na kuvothia siama ila yingi maka mukia champion maka mukia mpaka kwa ivela sio okay, waze makamugia jambio ni tambili. Wakamba tunajua tu tunaingia kwa serikali 2032 through Mutua or Songo. Okay, around the wise. John Mudhui Kingangi, Erastus Anoma Waipa, Mumo na presidential candidature, knowing that Kalonzo made a mistake of neglecting Wiper leaders who made Wiper, e.g. Senator David Musila and Modhama Nduya. Kalonzo will never be a president in this Kenya. I'm 100% Ruto is unstoppable. Ni Mudhui Kingangi kumaka motesia megwani. Usiwe mwingi. Tuke kwa mundu ungi Nzomo utumani wake. Justice Motale ya Erastus kethi atongo ya suvyo na wimatavya kana Ruto ni mwene mivango na akazinda masanja Kalonzo etele 2032 thea na vinya ni ovamu atate taita taveta andavise Mumo avike taita Maeke kutala kula itebo. Haya uzwe taveta ovike kumwe kutala kula itebo. Jeff Matheka Erastus, mimi niko Kajiado South na mimi ni waipa damu na kama Kalonzo atasimama nitampa kura yangu. Osiengale kosia Kajiado. Tuka kwa mundu ungi kwa asia Kalonzo ndena ndamba kumia Ruto kivelani 2027 na 2032 ndake the one na vinya utonya kuungama nondo wa miaka yake kana okethia nzaluo sienda kuungamia mundu Maeke tike ku support Kalonzo ingi after 2027 kilango kulia
akamba yoniki tuta ekana na ngewa ya sia Kalonzo na tuyolo ata mundu yang Amen 2032 nundu after Ruto siasa sia Kenya sikethe wa 50-50 nundu kwiyo kalenjini luo mainamba kumanya huu next after Ruto. Oi, haya maotomani yange mabodho nekendani sembe YouTube Sam Musango Erastus singelesi atongo yasu Îkûmbî sawa ni lwele ni mololongo phase 3 asanti nuke kwa mundu kwa sia Kalonzo etele Ruto ambe kombinasi yake 10 nikana esile kwete kura di Silver Boy na ke Benjamin Muinde Nzomo otomani waku kanesomewa kana kalokinzangi kana ni buchari yake Kalonzo no kosa na inde mundu nge nake ukwetwa January is Mutiso. It's not automatic that Kalonzo will inherit Raila's support base. Whoever becomes the next ODM party leader will be more powerful than Kalonzo. Okay. Motomani yange manini banona YouTube nikenani vi YouTube nende nasoma Facebook kwa OU zokilwa wenzo miotumani wangu asanti kanone mundu kwetwa Frederick Motiso ya sia Erastus wati ndata nesangelesi atongo yasu vai Kwîvanga 2027 anduma wipa mevange 2032 honorable Maeke pole Ûyîetewa ya musio ni ova mulolongo Nzomo tabia Maeke ketha chu nicho ukwetie no Anthony Mbandi ne zage zao betoka lakini ni connection na kila kinamo kitikiye ni kwa jemo awade enda kwa zira Richard Munyoki lakini tuendea motongo yone thani weva udhoku tabia atongo yasuke thoka Kalonzo no kwenda kivela ki mamo tabia at least auze sera like 28 counties out of 47. Apart of that tusau ikiti ithi waipatwe siki ya muno va kwito musi ukambane usuni wa waipa Dominic Mbithi Îkûmbî sawa Erastus politics is about selling hope. Combination has been used to help others ascend to power. We have to think on our own. Not if you are not on the table where goodies are shared, you may find yourself in the menu. Aya tuithela menu ni begane sembe ba YouTube nizi na mome aziata asante sana nduma Facebook nondo wa motumani menu yini enda kusi imwe kwa imwe ngalekoni ya YouTube Mutongo TV Stock FM official tuambie na mundu wetu wa Ricky G Junior. What if e generation isimamishe kiongozi wao? 2027 politics are so tricky. They need extra understanding, not party world. Okay, let me see this. Hizo politics za chama or Wiper ODM and the sort are what mess in Ukambani. We tend to choose a party rather than a leader. Acheni watu wasikize sera na wachague chama sio ta John Nicholas Ngudhu na ke James Mary akasenye numete kitu ingeni ni asia Kalonzo tosha ni James Manzo Mary Steven Ngila Kethia Kyalo Mumo eka sevi atweke MP tuweka MP sela mbile Mumo siasa sio party siasa ni sela kwa hivyo Ruto tena 2027 kozi huko kwetu Kiserian atumjui Kalonzo na ke Emmanuel Damone kiasi aino Kalonzo John Nicholas Ngudhu na somo tobani wako saa 5 TV Îkûmbî sawa Kalonzo will win the presidency very easily. Ruto will compete with taxpayers ninye saa 5 MCA okete kanzi ku ward ngale kosia kitui south haya nende na somo motomani ma YouTube Mutongo TV Stock FM official niona mama mambe yo kila wala ginaenda ku refresh yengi nikaenda moke on the nesa okay ni moka Vincent Kalonzo ndesi yako support mundu unge yene evinda ya mokamba kusumbeka okay na ke Alfred Masai asia Kyalo Mumo manyaka na ndeto ya muthenya ye muyo muno ende muno ndoto ya muthenya ye muyo ende muno yethiawa na uvungu mwingi vyo Kalonzo ndeva ndu wendete ki ûteti okay Benedict Muthenya isinga ya 207 ya 42 versus 1 isinga ya 2013 ya ICC isinga ya 2017 ya corruption nasa ao isinga ya 2022 ya Asla versus Dynasty nye niona isinga ya 2027 ikethwa about economy.
Osini wako na masabu Maeke na masinga Maeke. Otuye isinga hii kwende no dictionary. Pio kabisa. Haya. Andrew Muya Maeke no otuye sikila wetha wendese we na chawo na MP na chawo ma MP ala otinda namo mai kaune kura nondo ndo tweka neza wana kutweka tuya aya Andrew Muya weza kwananga. Erastus kindly ask the analyst if the strengthening of the Kenya shillings against the dollar is a reflection of the economy, and is it going to be a long-lasting solution? Aya, Muinde ne economist no kusaidha ikusongea. Tutaraita ya siati ngulili Dr. Muinde woni wake yulo wa dola. Okay, ne wanawagizungu okulete dola kufika 134. Should we expect it to come down or maintain the trajectory it has taken? Just an expert opinion. Adimoimo no asante Chris Ndeti Maeke we wina omashida na akasya Maeke we nienda ukule kiamba mutua ngelo ya siata ndina mwatya. Îkûmbî leo iko sawa from Tharaka Nithi County, Chuka Town, Kalonzo Tosha 2027. Patrick Mbai. David hello Mutongo panelist ni naitwa Mr. Mwangi from Kiambu Thika Town constituency hapa Mlima Kenya. Kusema ukweli, as long as William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua are on the ballot, Kalonzo is out. Okay, just as Moli 2027 election will be Kenyans versus Ruto, it will be so hard for UDA party to sail through. Secondly, economy challenges will make this regime go home. Okay, niende nomine ya mautumani asine Nzomo yewe. Good evening Erastus. Kalonzo ndesa kusinda ndindi nyoro. Okay. Jizi wana mesinda na ndindi nyoro. Aya, nienda simu kana kwetu kisiando masi mume azata Royce. Director wako Mundeto Royce Mudhama nienda nengelele simu sienyu. Kunena mbesu kwa ya Safaricom ya 0799870066. Tuwe handu basi mume azata. Tuwe na simu ya Eva Loise. Simu ya mbe ni yao. Simu ya mbe ni ya nani? Erastus. Alfred Ndonda indi ezewe nene ya jao. Na kiyo nene ya kena musingi. Simu ya mbe. Jina ya sayuwa simu ngale kwa neno. Hello Mutongoi. Hello? Hello? Nenena nao. Nenene tenao. Hello? Ai, paundi obewa mondo ba. Hello? Nenena nao. Hello? Erastus? Yeah. Yes. Solomon kuma katoka kuma baadhi mama pale. Solomoni, karibu sana. Nene Îkûmbî ni sawa. Lo isimuzi na kelele. Yes. Tafadhali kuna Safaricom na mbese ya Safaricom ni sawa sawa kwa oyu. Please kuna eka kuyedukeza TV ni mundu ayedukeze tila kwa metoke to thimbe. Mundu ayedukeze ne kutila kwa metoke to songete ambe. Good evening Erastus Kalonzo ndesa kusinda okay. Hello Mutongoi. Mutongoi. Nenene tenao. Erastus. Yes, nengokuiwa. We, uzuya kuombeta na atila. Ya atileka simutiwa. Ya genyo ya atileka. Haya nengele lienge. Uzuya kuombeta. Ya atileka simutiwa. Hello? Genyo ya atileka. Hello? Tila pose TV yako. Pose TV. Mute TV. Wako na simu moya wambe niko these wase wa TV kana radio twiwane. Oya makwe ko to yesa iwe na twananga masaa na kuichea ba. Nenge simwenge. Hello Mutongoi. Hello. Nenene tenao. Nene Douglas Muinde. Douglas umetangala kwa iba. Douglas Muinde. Karibu sana Îkûmbî. Tukatoka election ugete tendo kwa UDA kusinda kwa gendo wala na mambo ya kimtumo cha kwa ndaka. Basi ni regulate ya wase usindio muone sasa.
Okay, endea. Na tani fikala yi babu kutinda jibala kujenda kana linongo ani wa kongeleka muda wa na economy kwenda yenda tena. Okay. Asante. Economy. Okay. Aya, nenge simu ya Kelly, nende simu hizi ambia yako kakabayo. Nenge simu inge. Nenge simu ya Kelly. Hello Mutongoi. Hello. Ni nene tenao? Nana kanzala Mumo. Mumo. Yanto kumona wa masako ikindi. Masako Joseph ni pese wa sewa ni yano. Endea. Ndio kike. Anangi kitendo chokera na sa. Kila kipo. Yes. Kana jana dikiawa kwa kamba. Na kila mmoja kwa kila mmoja kamba ile kweka. Kala na ndio experience na ndoko kamba ni. Ni ndio yangu nesa. Kita no bangi reke kibela. Ni ndio hivi ya Mungu atoto anaenda kwa kia Mungu ndasa kwa kia Mungu ngi. Nikienda na kitu na Mungu na kiana timu mbaka. Nikienda tukana at least kama ni kwa kibela kike chimbe. Yes. Ndio nataka kucha balance belkite. Kala ndio ndio kamba. Sina mbaya na Mungu ngi. Asante. Lakini ukiona wewe kilango na kwa kalonzo alikuwa kamba. Na eva kia kamba na sana imaraja rojo kanisa na rojo akabukia Mungu ngi. Na msho kamba tiketa na wasio mwe na tikana na tiketa na mwikio na ke. Atipo kana ni tiketa na murongo ime to kamba. Na ndongera ke Maeke muno. Maeke na wake. Ndio murongo ina nongamira nake. Asante. Aya toza simu ingi wako na simu yekata wa mutongo Yesu. Mwene ndozu ndo wako na simu nesa. Twegwana. Anengwa tuwele mbelo ni Alois. Hello Mutongoi. Hello. Hello Mutongoi. Ni nena nao? Nena Josephine kuma masinga. Josephine kuma masinga. Karibu sana ya kuombeni. Ndiroje Maeke. Na pati ya vune ya kwa Mtongo yitu Steve. Hello. Yende ya neto kwewa. No ndia. Kabisa. Ninaiwa mugari nesa. Na ile Steve alike mna kamba ni ndo kamba ingi muno maina. Maina mwikia na kwa na wane na muno kuwengi mega sa muno. Na kuyo kwa miasia. Kalonzo ni wia. Wane na moja ingio ndo makole Kalonzo ni mwana ta. Toto na ida hapo Mtongo sia. Ukevya ni mesa Kalonzo wia. Na zina kamba yo. Toto na mbuto. Uko uni wanga si atongo imaka la me kundi ta MCA. Yes. Malike muno ri manene na ndi. Ala me kundi na mama tabia. Manene muno mundo kundi muno la mjite kuunda mili pa mana kana. Kalonzo amba ingi maida ame na bana nake. Bona ai wia. Ko na MCA muno me kundi na ndo ala ngite kundi muno ri ni manene na mo. Wewe ni mama ta Kalonzo mesa. Asante. Tamu noje Kalonzo niwe daro na kosa kizi lakini. Ndio vitabu nikeje Maeke mwana niwe pole. No wangera kakeza ni mwana masinga. Asante. Mwe wana simu ta Josephine kaza ita nitwe wana nesa. Nenge simu inge. Na simu yebo ya katato. Simu ya katatu ni yao. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao? Tuna naketa Ambrose kuma ndo Nyosabu. Bros ndonyo sabu kwa matongolo. Matongolo. Karibu sana. Mwana mule. Karibu sana ya kuombeni. Asante. Ngewena yitu ya Kalonzo. Onatoa tua. Kalonzo yitu denare kuteka kwake we mwene ndeita. Na vio tewa we mwene onandena value nundu ikikuwe vienda wanambeza we dina chau. Mwandu mawa ipa memutevya ata. Ibili tu utata muno bala tutona. Kumutevya. Lakini vina na ito tu imutevya ama na yobu kuma wanambesa. Na kivila kimanda wanambesa. Nila zwe muyuta ondo yuwana masaku ina jitu. Masaku ni tutati ite muno. Lakini ukesa hivi ya Maeke tauni makuniteo ya musiono ndo wa oversight ndio ndo wa oversight ndio ya masaku na kusisi ya mali yito lakini bino la munene nomwe masaku na bundia ndo nene anondo wabina we kalira ngwa Kalonzo na bila ya Kalonzo no woka amulicha
na nitowe na kwe no ngai mingi muno masako. Okay. For example, ba kuntu matongolo. Ninendiro to ina nanga wa quality ya Twelekeele. Okay. Na nondo kiloga ni pesa mfukoni ye. O yundo gilelo ni isu evya yuwe ombesa ni ngusune. Kwa uto kendo da ya Maeke na mama kwa ati masako. Aya, asante. No wakwewa. Na no we ya makondinero na bombesa ni yozi oligando yani. Aya. Na kama to da ngili miongo edano to unyaba to imanga ya. Na wali kazi ya sana zia masako muno. Lakini otomani wabika. Aya. Asante. Loizi nengonge uzuenda topic ya Machakos County politics. Ngala sia ûteti masako. Aya, simu ya kana. Ndadete neza yito ya kana. Honorable Benjamin Mulandi ngosoma otomani wako. Hello Mutongoi. Hello? Hello? Nenena nao. Nene za mauyo wa Tito kuma kunge Mûtaalamu. Karibu sana mauyo wa Tito. Kwa no mbua no Ûyîetewa. Mbua ni Ûyîetewa mbua ni wathimo. Mbua ya siai. Kalondo wituko kambete mukwata agokondo bailete. Ndiyo lea lakini ndani tamba omba nyakamba loko na menzi mate umuga akamba omba nyatondo teja kwa mawani kwa matu. Kuka zaidi haidi ya bajumba nyamukamba tika na mukamba yombeme. Okay. Na ndi mutati ya kiu kwa naidia na babu wino kwa wande na utewa na utotwe watanchota mwatu. Nundu ndo ukukita kwa yanyanza kananja luo. 2027 ni leza makibila kiyo naenda leila ndenda bono namaunga mundu wo anambi yo mwaka na ndimwa azimio kana lukito gwandu ya azimio zibika 2027 lumbanye na amando ndukunga ya maila inga kwa tani ya majake ndu azimio nene imu Asante zeto mauyo wa Tito. Aya ya mwisho ya mudhia ni yao. Aya, hello Mutongoi. Ni nena nao. Ningo kwewe ni nene nao. Ayo. Ndio ndo likali. Kuma mazinga. Ndio ndo likali yake. Weta. Ndio wazia kama tukomelela wa. Ndio mwe neza. Tulimani. Ona akundo mwe tu. Aya. Ndize pupe overpicking kana ni chao kina thina. Nengenge. Hello Mutongoi. Si wambo semba tiwa. Kamera yako ni. Hello Mutongoi. Nenge ya mwisho mo. Hello Mutongoi. Hello. Ozeka kuyelukeza tiwa. Nengenge. Mundu ayelukezi yetu na munyoa. Wenzo tege bo. Nenda ya mwisho tumine. Kenda tusiyokangala kwenge ya studio. Hello Mutongoi. Hello. Erastus. Ndio na bindu na zambe tukatekezana. Ndio tunajana ningela. Na ndo mbogele ya mai ya rongo yetu ende. Magere vyaya. Givindi ndo aibono sibuki ndazio mbingi. Ekagwethukeza TV ne. Ekagwethukeza TV ne. Pole. Sibuki habda mitaeko ya jaye. Givindi mitaeko. Asante. Na tuwo tuwase mutakwa na mengi ndani kwa kipindi kitenda kia kama kubala siasa kwa hivi kile nitoki. Asante. Ngene dia kwa ngene mbele ndio atuemwe. Ndio ya timomo ni chama ningelani. Amen. Onagwa kera nyamuno chama ningelani. Andwe thata biesu chama ningelani okona zimu wethukise TV ne ndizine ke. Lo situnga milia bwe. Usio wa chama ninweze kwetia pole. Wewe etwa chairman mwene kibela. Asante. Honorable Benjamin Mulandi. Oyo ni MC wa wadi ya Mutongu ni kwa kaunti ya Kithuku. Erastus sikethia Mumo na Maeke. Nise bado na Mumo ele. So Mumo ni mwake ni jumla. Kalonzo is a force to reckon come 2027. Ni mwewa ngethi isu Mumo squared. Aya asuti ene ndi tio mwewa mawoni
ne munenga mwana cha himo nona teke mwana nusu kwesa hivi anitwambia na ku elabe kulwa kulosonge kana gendo kwenda oweta nikena tusonge nambe nibe thabe na SMS kana izu sititho hapo SMS ndisomi siti YouTube na nenge nambe na izu sio ndenzomi okay fine nazimo kindu chambe ni mubea muno nundu akwithwa kana teteithioka katika studio twinane ndimande na utwithukisia na mande na utusia Asia na nienda kumatungia mubea muno na woni wo ngiunenga mubea muno na ndiutungia nundu akwithwa namo ni matunengete mubea nundu wa woni witu kindu kila ngwenda ukulia mukamba nundu kila tunena bani kikamba tunena na akamba maitu ciana cia mukamba kindu kila ngwenda kukulia ni kanamo akamba asu meo Kenya akamba asu amwe mena payslip akamba asu ni mekwigwa economy undu yemabinyiye akamba asu ni mekumanya kana titongoewe nai kana no ndu akwithwa kana no kila KKKKK makimena kiuna chunubi nundu akwithwa ndikuelewa undu mundu utonya kwithwa netha nye mwene ni musakwe na andu mako matulimani kuya na ni na mona ninewa undu meweta mabinyiwe yuni mukamba wiba ona kwithwa mwana waku ona matenge ni waku kapai mundu wabikia level ila Kalonzo bigina ni makulio kwa ndaia kulingana na hivi ndodo jigwana yote kazi ithionde mbe twambe kwiyandikithia kura tumebati thwa atingili mana na tuthi milioni 3 na titasia hii yo round yitika kuna 11 jemwe ithionde yobe kwata ni kandu ketwasie yuni twatatia aba itu kindu kila kingwenda kwasia ala mekwasia pengine Kalonzo no kunidi kwetha na mbesa no kwikata no ugo isiaza ni sienda na mbesa na ugola wibo ni kana mibango yonde jibo ya kutembea Kalonzo no diaze kana twina kindu kitwa command center na command center esu ike kwicha sindu kila ngaliko ya ndiro itu ya Kenya inengwa mwene ndimo ambia nitembe taita ninaiku na ikundu kitwa njukini ninaikundu kitwa taveta ninaiundanyi ninaivoyi na iti kindu ngunena cha kwithwa ndinaitaita ninaikuona ninegwa inzebe ya pateli ya ganazie Dr. Simi Kalonzo musioka yiulu muno intaita kwa nawezi katika mbemba kutaa ni mbozo kutaa mbitia of course kwa no bezo beno mweka noeli pengine mekuona na opinion tofauti lakini no mukuli kwa ndaia Kalonzo undu uendeyu ti Kalonzo laweyo ni Kalonzo uyumetie kufa na kupona it is now or never na niunga ndo kule mukamba nene na kikamba kithimu kikamba cha mukamba tafadhali tungami na mwana witu Kalonzo wa musioka nundu nake niwe yumetie pyo na kunena na amba ile ingi na nimwitikile katika amba ile ingi nimekwasia eka Kalonzo mati kuona bena mundu unge nundu akwizwa kubinyewe ulati binyewe kwa economy na in fact ni notani muno kwa Kenya zimbe yasia 2027 ikedwa hii economy na ukweli because you nadhani tu kama kata nini kwambia kutilwa hii nadha iya ni kwambia kutilwa hii yu muhimi ba na tuwa tune wa fertilizer yu kiya kitotho kwa na pio yu na mika retu kauya na teteka kaunya iya nundu na no yongela witi uze kwitha na tweka li nundu yu chindi mwe yu tweta mathina muno I'm telling you asante na ende no anena yolo azezi azuma kuna simu lakini kila mundu ena democracy ya kukwata mbau mutongo lo kwenda na chama chake uteti kilo kwenda mitongo asia o matiko ndo makulia uzi katika debate tu katika asia ni muthuthia asumenga likweswingi muke batwi o kwandaia ni kana ndwasia tikuye mwana witu tithionthe round ino kila mundu ena democracy I mean na Kenya ni demokrasia is a democratic country udi sawa sawa oni ongo ndo mathuthia onthe moke oba twenda ni na wasio kwa waipa osunwe wetu wa mwene masinga na tuye masinga yenda ile vocabulary dictionary ni yake kamba ndani ya zorona ngemini ni full metu mimi nano kutabia Maeke kwa alama kuna simu na alama nena ni bendi amba kwasia na asante kwa alama nenga pole na ndiasia yaliyopita sindwele itu tusonge tembe nondo he call tio monde politics tio monde politics ni one even though action is ya monde ni shape ya opinion ya one na opinion ya one ni determine yake lakivo nenda kwamba clear perception ye bantu na no narrative kasoletwe na nini connect for several like last 1 month together iteka Iran one nyene sakwetwa chama cha CCO CCO twe mulengo ni wa
Azimio officially na wasisya posta akwa tila twekete tuhetie kula nitweteisye baba kula kukuma sako ona andu aingi na okula ila mbinge sionekie cia baba kuno kwetha no situ ila twenda tuwetete Muindeti na itu isikuma sako mundu la wakwatanite na Ruto ni munyaka timu ya UDA twa mese na nengitio siasa na kosi bitha but after siasa cia mino kuno andu ni mamamba okela kitethia andu mo na yu challenge ila nene twina yona ni Yesu na Yesu yeteto twabasa ni kana whether wina dissenting opinion kana wina o mawazo tofauti nondo ithio ntheto yombikitwe na yomba yemwe tombikitwe twe andu tofauti twesila cia tofauti no pende wa liberal ukapende wa mundu no kutambai mundu no kuthosia mbai ine wiona nzeke ci kwasi yundu twi ku analyze tuona kuuma kuwene kuthoke weu nota andu mama kuwene nota me utambai lakini bai kindu kimwe twaile kuelewa pe office of the president ila chalo Mumo wa elothi the office ya presidency tila the presidency isuji ina anybody nondo ni office na tuina pando bange tukwata office yosu the same way with the office of the governor no different na governor no different na president lakini ni different na office nondo the office ni institution na omonthio ketha ni twe kwenda ku create na buwe bobe na thina munene and make clarity ndiacia nye dia is ya ku come out clear the fighter ta fighter wa chama cha Wiper kana ta mundu ku oppose the presidency actually ni nena na ni on record na kila ni oppose ya ni ku force andu kwatia chama yet kila mekwenda ikinene na ndiase kana imwe no tusieta propaganda no sio masinga su no tao ukuthukumananganya onasu onthe ni awengu thukumana mo ndimese you know lakini nyene liberal I'm one person who believes in liberal democracy kana ukethia no liberated na ndunena kila kiengone tuoka ba maundu ni asuo onthe twikuoya ngewa yamo ninewa ndicioko itina nesilia nitwaicie kana serikali yiketha ni economy na nenda kuya ula waweta chucha economy right but you're wrong kitumi ne chao economy yo monde do determine na one mutu na yolo let me tell you mauta tu andu ame na powers ona mwaga wa mweso kwasia mauta tax yake hata ithe na andu makona economy ta improve andu ame ona powers masia mutu ozu na jeiga jije hivyo na ketha pe mundu nondo ni ondo kinegeki tuina atiletwa mbesa last month sia housing nina atongiwe sia meyele lakini yes ni tunatongiwe mbesa hivi tita ninaona idhie tunatongiwe inywe after court order ila yekiwe mbesa sia nini natongiwe mbesa sia yes ni tunatongiwe mbesa kana ni kaunda assembly yes na tibo pesa ona MP mana atongiwe mbesa okapodia mbesa ila sia housing ndikise ngwelese kila kekikete na ina atongiwe nondo atila court ruling zinekiwe yatwika kindu kini unconstitutional lakini senate ndikise after la ruling ya Maeke iwe ni konye basically zitileto mwaka moyo yonge na yatongwa na yami no tongwa yutiyo jesilwe je become ye entrench we usi yami na ko entrench wa ntuke moyo paimo thena we sio tweka ko uketha continue kusumbwa if you ask the MPs no ndiye kana wa kwa that strategy ko ubaya we kuona kotini kiibeto kotini kejoka ko kumaanisha mundu la to deal nake ni mundu we sikilo kweka na ukwenda ku police ndi kwenda ndendoneka to ku fight ndio ka issue ya soko payo bongo unakenganwa soko yitu ya mutito ni ya mbeye tila ina mbeye pe mundu anenga ya soko kweli no elienge wa ya soko ya masinga ne yange wa economy no bongo kadi yesu ya
ya kana be obongo ndiete aspect ya kana if at all ni tusioka kwa analysis na tukekulia kila twaile kwika ni chau nundu target yitu tweko kuna siasa target yitu ta Ruto twa target ta Ruto ni mundu slippery ngezi topic yitu ti what Azimio can do to win ni slippery yu ni mundu slippery ke une no munde o ni nduketho ndukinenea o mundu witha ndo yange wa mutu au bindu ye withie timotu o ni uketha ndo yange wa yathia o ni the bindu kajitweketike ni asiata pai mundu wenda kumwe kibila kiungamite but still kwe loopholes mbingi na sipo singibete mina you yes nipo andu maile kwe kalambi na alame obanga siasa siangali kwe hengi make kulya yo kila tuta ni chao nondo ni asiwe singaye economy iketha itateka nesa twibika 2027 okay asante ni wati wa mina na ni yopo no thukize Margaret Wanjiru okay Muinde nini uyo wakula makulo tumia ukanene muno Maeke ni wezine ta Maeke ta we na akane tumia ini quotes za mbingi ya kunena Margaret Wanjiru no kia moja hizo no distract ya moja no we no ndo ile ukamwela ukasema ndio kama uno sawa kasimba ndio mwana kasimba ni Margaret Wanjiru no hizi ndio mina miaka hemo haya Muinde ngoda ngolange ya dola na economy nesela to ibaila na waiting ya dola ni naisie kila kikie nesia dola muno ni nasukuma ni natu speculation kana andola matrade ya kana la matesa nesia ondu wanu mwenda uta makobisi mwenda uta manyanya pia ndu mama kata dola makata mbesa matesa dola na silingi ni asia ndo asu ondu mwenda soko ni mugethe andu mabithie makobisi nigenda tho wambate andu asu mana bithete dola nigenda tho wambate na ni asia kislikali yuna ila ngina isi bana isi thina ti exchange rate ni maneli ya na miongo thanda tu ya na miongo etatu uzuti thina witha we ila ita wa stability ni asia central bank ya inasia ni meka dola tho wayo utwiwe sokoni lakini policy suni nabendukie kwa alama idha menanzika kana dola ni kusiokea na miongo thantatu ni asia katika policy ya central bank oyuni nabendukie kwa meikela tu ita defend kwa hiyo mini yu ni mabangie dola ndiso sio kabale nai mona idhea ni kudefendiwa ni kudefendi ni asia ni maanda ama kosa dola ila mena sio reserve makalecha sokoni nigenda dola thi balama ekwenda mona twasi ya strengthen muno ka mona ya luma muno nimerono ka makalilis makalecha ila mena sio sokoni mona yendo inai makaua makalika sokoni makaua kwa huko kwa alama kuna biashara ya sasa tuna pengine ndo biashara na ndo import ya yeah muikethi wana ansika $1 palali ni ku stabilize bau okay ndio kwa bika ndio na ibituka ya na miongoeli ndio asia wala ya pia ambisio there na hiyo bandu pia na miongo itatu ya na miongoeli kwa hiyo tu expect $1 izeribu kula mkuna biashara ya sia policy ni na bindukia ikethe ansika muno laki ingi kwa ala medukesi ondu ene ndime kuna kula na pengine Maeke ketha nywe mutungi wembesa yamali tutabia Kalama na ondu muna tungiwa nondu ithia ndola kutukuma nondu utungiwa twali utungiwa nondu uwo ni kana bezlazi atilo mwi wa mbe ile itilo mwi wa keli na ile utilo mwi wa katatu ni asia president na ya asia saini bilisu na uni na yake aze no ko sign na saini yule utilo mwi wa katatu nondu close klacha kutila itweka amina kwekia sahi uki ikikwambia nisu ni asene section itatu ina na itano ilazi ya kutila na kutuma isu amina kwekia sahi nisi kwambia mwanzo loko saini
isu maiti katika mbili isu ni kuikali ni woka effective lakini beleza ndio mwe wambe na wakeli besa isu kiemeo na kikatiba ni lingo yes kwa ni malite ututungia besa isu kwa malite utunenga clause chakana mwes leo chelo tulo mwe wakati na mwe wakana andu makompensate we besa na tulwe legally ni asialama kuna ala ateti na alama na beti mbili isu tafadhali etela imwenendi 2027 yes nondo mukethi wanake no kethi wa musindie no kethi wa musindie katika ubiti vya bill lakini kwa ground ndi kuona kana ene ndi kwa ubi tofauti etela nenda tusonge nambe na magulu taeli unikanoze ya to amina nenda tumina ikwete na tene tutapikete midnight Kyalo Mumo yes majority ningwathie kana ningwa kuotabia kendo mheshimiwa Karuona Aeni unene yange ya faith kana azimio mena mwikio na mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwi wakana engale ko siasa rakanithi ula wokitia tarani ni metu wa azimio Martha Karua mutongo wa chama cha NARC Kenya aende na kuthosya chama chake no wetie kana 2027 chama cha NARC Kenya kikethwa kiungamia atongo yonde position yonde sithantatu kuma MCA nginya president na netu isenwe party leader wa chama kiu ni kuona nyakana no woto nya kwitha yongama na ainene ayulwa candidate ya mheshimiwa Raila Odinga kuthinga leko ya AU no wetie kana ona chairman pe chairman ya tepo munini wake ni wolikabo ni kuona nyakana azia Raila atepo ni wowibo na yulwa azimio azenema Kwîvanga indi ainena azia ni wowibo yikude yoka mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no withiwe ai force kana kuthingisya chama cha Wiper kithi wa azimio technically ama in a way titayebono ndo wethukisya deputy ula wa running mate no kunena kana chama chake kikaungamia mundu asio na chama isu ingesi yaungamia mundu ni sawa ODM na mawethukisya ngale kwengi no tamaende na Kwîvanga no withiwe nyuta Wiper mwende na kunene azimio ala atongoi mai azimio mama makuona azimio titayekuo ithi tuende na Kwîvanga kivyetu tukoka tuungametwe ithyoka asante nienda gukuelezia neza muno Erastus pamwe na atongo ya mebaka na Kenya paichama kimwe kichoka kikaungama na kiitwa nginya presidency Kenya ni a coalition nundu wa kwithwa yu niyo ona yingi by NARC by PNU by sindu isu na ni group ya siama ika form that coalition party for example Azimio ina siama mbingi Kenya Kwanza ina siama mbingi you kindu kila Azimio maneka lende manasi kila chama kika strengthen kula me popular na for example ni Western with the Eugene Wamalwa na ANC ni ma strengthen nundu mekatika Azimio o ndumu na Ford Kenya nundu Kenya Kwanza ma strengthen Ford Kenya yoni kana okeza kuthani maende na ukwata chau o ndumu na Wiper na nina utabia na kuya kila tuendesie cha Wiper ni digital registration you nundu na atenda utelemia mina ingi imanye kila tuendesie you tuendesie na ukuna izinga neza mbola ukeza kuthia maiza uzitukia andu imeenda lo ya imeenda nundu akwithia you Wiper ti unena through that *509 hash you know that registration niyo tukwasia Karua atwaisi NARC yake mwishowe nukiwa Jubilee Jeremia Kioni na atwaisi ayatangaza kana makaungamia president niwisi yukindu chambe wailo manyakana ona Raila niwe mheshimiwa Maeke batasia pe possibility ya mheshimiwa Raila kuka ingi kuitia kibela nundu ona niwisi nigwa amayaza ya ukoma ni ya ukoma oneka likane ne waweta ndile ukoma kundu ngwasia yumutumia usio akoka wiza kwithi abanga likoni usio ODM mena mundu na itu bawa ipatwe na mundu na Martha Karua mena mundu ndikana mesa kwikala ndi masi okay now ngawa interview yunduke gwatwe ati Kalonzo athikatika interview nikana onthe yundu yuma katwika yume asia you can't return ngania peke yake then either is target kutarget wanandu lakini now so azimio is there azimio ipo pyu yungamite pyu nienda ukutabia you ni asa Kalonzo ni wathiwe ta ndambuko ilo tembete nuke otembea kundu kumeweka Martha Karua weka nukwigwa nononie wajakoya na mundu eta Eugene Wamalwa maithime oka uko na Jubilee na Uhuru ndio wimo no lakini
from the backyard na unene we kina ichungwa maikuna former president muno mataja sindu icio thesi endewe president wono sponsor na nikanomanya ikindu ichuthi peundu kiwana pa Rift Valley pe bandu ndize ndi ba musumbi unandie nginya esa ukana ni asia muyetonya ukunia musumbi kelele ni kwache mwena clip mana ko ni governor ipe lakini weza kwenda leo mwaje maana kunia governor wa Meru ti sawa Kericho Kericho na kuni back Meru Kericho ni back ona ba central na Bomet na ni backyard ya musumbi kuni kuona nyakanai onasuma musumbi yini mekwiwe nundu mabinyewe ondu binyewe ku metula payslip ondu ngutulwa ku nyumba hizi kwa si lazima yani vijana wanatafutiwa kazi ila nyumba sio dhala hii vijana wataenda wapi ku nuongo azia masingamwe they are not sellable they are not sustainable tunaanza kuikalia kwa nyumba na nyumba si parasi kwa mbe maitho oete pala kwa vitu kani kile cha serikali I mean ni maile kudhoa naki masauka naki makweni ni cha ile kudhoa za kwenda na county na ni Mûtaalamu ba mimi ndo confirm tuno ndo akwithwa ba hiki ndo cha mana right kuni ongo asie pesi ndu sio na paka kwa musumbe ungi okay asie kindu kiti ya mutabise ni kithuku na ni mwande ina mweka yuko uni enda tutunge palasi ndo sia atwiwe na ni wewa aishimi wala meba senate na bame katika national assembly kindu kiti cha housing na court ni ndie yono ndungi na chazo kwa che kwa ndungi mwene ndiko no usiaisie no withukiesie nundu akwithwa you are usisia tapi na ndie si chucha mheshimiwa Maeke ne otio sisia nundu tweet na payslip ona akundi zeka na payslip niyo niende na usisia bana ya mawinguka nundu akwithwa ndineona lakini makedwa matungitwe then ndizi no talama na ndi nizi bandu mana pe mana ndi kwa musumbi mana ndi kwa musumbi actually before nye ndina hivyo actually what majority happened after ruling ona nuli kana kugwitu katika ndo maiti lombe za sia kera kugwitu twimbe mono twintilanga wasie it's about the majority check the majority of majority we able to get the right information nyene tungirwe pesa that they tungilita to na maana na nini tungiwe okay fine ngi not yo sisi anundu akwithwa onake ndakitali ba na kenodla wako ni tikwatia netha niguo ni sawa sawa lakini netha kiki ni ni senate nikitwa lakini nekukete cha effect ni senate ni mwishoko mutilo ingi kuba ikindu no nduma no matambia kumimbe no icio okoka cioketi na miongweli they have done nothing sawa sawa kukindu kila ndonya kwasia ni important we unakula icha madhakarua na no likana bebi ndawandie wawo ila Raila waisie Kalonzo ni musio madhakarua asio kasia ipeke ndukira wakamwene na masembe maiti twenda kamwene you know ena mheshimiwa Jeremia Kioni na mokiukia hii reaction ya kwithwa Kalonzo ni Raila ni wiwe ni Raila na Raila miuga nondo wona Raila atamuka kindu yingi ongamie baja kibaki tosha na uni wizi wa mina unena kindu nducio kaukazi atoshi paimu thino wazi nda atosha lakini hizi Kalonzo amesupport mimi miaka mingi sana huyu Kalonzo ni mzuri mara 10 kuliko fulani ndeto hizi nenda mzuri na uito mwingi muno na uzini mutumia na ni wadi EU sawa sawa ni wadi ayeno no yoko di EU no ndo ndo ivandu na muhimu kaithia na kumuna itha muneka hata yuko ube ngombe na thinziwe hu na ndakameti kana andu mayo nyama na mamwathimi yake bila ku EU no thi na itia Kalonzo ku ni ongwasia hii madhakarua no anene gelo no nena lakini mukamba bala twabikata badali ni ende no mathuthia na pe mutumio mo wetie kindu waisi about ni mwezi meaza Kalonzo ambe kumbania mbai pa ground nendo mutangazi kana isu ameta koma 1 koma 2 usuchi ama ni usu mwetie pe koma yukite o mituki lakini ita namba kuka nundu mheshimiwa Kalonzo kulono thi akeithwa etito nandu mangali kwezu ndeta ndikuye na kuya twina team si kila county na yu team zisi yana siasi mwe uka kuoni kusio na nijo mukuona maomba ndo ma Kalonzo maitho mena ndo ingi muno na tia ndo mawetu ndiza kuona mbazi ya yelo mau weza kwithia ndo medietete na maau na isululu na tumota na tukutuku medietete ekalangi manda ama kakuwa mako kakuzusia kuoni ongwazi ando ala maitume katika counties maende no tuko ni ya museo na ende ya uni kana indi mumo wingiwe aya mumo yingi ba Maeke ndizo ndeto taisu kuona sia mheshimiwa Martha Karua na niwe second kwa Azimio na ingetuwe wa rani nimetiwa mheshimiwa Raila Odinga pe mume kwa Azimio ni akwie mheshimiwa Jalomo mwithugezea Azimio kwanza yikupio na ni ndomu na yende na Kwîvanga we kioni anena na bina wa
Jubilee ye no ni wao bado no ndeto Jubilee leader yu chama wasia ngali paingale ya siasa zikala lelo miaka 5 yuto yange wasia UDA TUDA Kenya Kwanza right Kenya Kwanza na Azimio yulo nisu yubake na yi dukaigwe kendo ketwa Azimio ku 2027 ba Azimio 2027 baiketha beke na Kwanza na baiketha Azimio maka switch ama kitao switch ukona kwa switch na the scenario players no ala kuka switch nengi Kenya Kwanza nengi kuulwa Kenya ekanasie pajai Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Gideon Moi, Weta, Madividi, One Kenya Alliance. Madavadi. No, they did it in one way or the other. Ninge maise neti Prime Minister nangi ati omomosiwe mato baya ma lead. Adwani mesene. You 20 or 27 makethi wana. No possibility with the Weta kula dasi yokakale kwenu engi wewe waase Kalonzo tosha unge kana ubethile yi scenario ela nene muno nethi lo Kalonzo echo no baya na Ruto andwane mesene na kila nyendo na kwasia iki na kendi to dituma mheshimiwa anakauchipo mutuba uno to nena uno nisi no put ya wisdom yake tukamana nitukwata kibila ke tutasitu situ sionde tukosa kibila ke nondo sumbe we moyo lakini tukamana kibila ke tuyosa nikulia tuika riski miaka ingi 5 twenza wa serikali umundi unenda ukasisie undu sindu sio kunwa na ndo ala me serikali nyene ndana nyuke pe sister kwa withana nyuke withaya mwalimu to mwikali ngezi la lelu isu ukona nyeri undu kwa kiwe malelu kwa mbio oba theka ukeje wiagwo muno lelu ciana ku na ku ukethia wisilite lelu swada nduki wendete withi utwaite ngali ulalete gitumi ni chao choosing right na kusa kuwaneza na kuya tukamana azini maendeleo yu tukamana 2027 kindu kene kito ona baitha bemba gain lakini tukeigwa kindu tukesilia nundu 2027 ibe mundu unenie 2027 kibela kiketha kikukamba na kikoka through Mûtaalmu Kalonzo akwatene na Sakaja kana Ndindi Nyoro 2027 kana 2032 I mean 2032 tuona chances ongwatia kuiketha never say die nundu kuketha kwen we are assuming denda mwike masabu asu nundu these are new generations sia leaders na hama ketho mabikie bandu wethe ani ningitio mundu tio bika bandu kethe ya miaka nundu ki miaka nitwisi unless mundu ebine pa ya 2032 na ninda ketha na bina Raila ngaketha ketha Ûyîetewa ingi mundu koethi kutongosia alalete okay mina Maeke yu ni asia kiasia o dynamics ingila mpyo la twe kwasia kuyo new dynamics na undu Mûtaalamu tuiye twikalo twisilete a third force the third force ina mesilia inona bale kuma third force yuma kwa baranya na mundu wetwa obaranya na mundu wetwa njo kitumini chao ko Raila ona azumbika kuza eyu na nduba na mundu lo na top best candidate unezi yao sinda na kula sionde ni Kalonzo Kalonzo ketha no keliliwa katwika nuo wendete baya eyu asinda kwacha na je kutumonie mathi nenge na ndio nena kwa thoku kwa matikili me kwendeka sheria atwe na hizi zio ma requirement na zilizo sieviti ya Kalonzo nda yu ekangutabie mundu wae kama diploma se yu pan Africanism Raila no kofiti lakini kibila cha eyu ulokwezia utongosi atongosie eyu withine atongoewa na Africa thinewa ndaya na tuikalata USA ni Mheshimiwa Kalonzo asante ni asia hata mina kana ndi comment point Yesu ni asia peo possibility nene na inese
no wese ithio candidate jeje kaemela ulani mbino kalonzo eyo nenda we kalo wese te mazabu nondo ni othi bazo kasukuma tinge no enda akaemwa echindo ni othi akaemwa echindo napewa matsomo jitu ne ochagwe jiwese sai kitwe kone nae you ni othi ukane no kethi ai pio sindu siniwe mwa ichi oi nganya ebes masomo mata nende kane sindu zitekwe sitenze dadisi okana manango. Okay, all right. Asante. Muinde ende tuyeba hapo indini yakarua na tuye hapo indini zi yakarua na lika na kendo kingi mundu yu Muinde yulua mheshimiwa Sifuna ainene ba okamba by the way mathiko ni maima mother in law wa DG wa Masaku mheshimiwa Francis Mwangangi asekana mheshimiwa Raila matabia left mezini left matabia right mezini right na kila matenda ne mheshimiwa Raila aisukuma muno kwa hiyo atabazia agamba mheshimiwa Raila ndenda au sukuma muno mama yenda aisukuma muno indi matabia ni right ni left na tukita ba kwa maybe papato nene atoyambia akadhi akasinda akoka oyinu sinde so kona siasa munango ndeso nena muno oinde so nena muno kwa oyu nondo niwende na kumanda kwa watu ambao ngalekonia akoka kamata vya ningale kwe kana ningale kwe tukabukwa mheshimiwa Karua kuetakana tanaki Kenya mama kaungamia president nondo ningazi ibela zionde jo nda kwazi maybe no kaungamana no number 2 nukona Maeke azenge wazi azimio Kenya kwanza sisi gedabo chalo bana ake azimio ni ndomo azimio yebo na atongo yala mebo ni meokwata na makamoja mundu yi Muinde niese kwa analysis zitu siasa history nikaenda kwa project bene chao niese kuma gilili na ile ondo Maeke waweta bai evinda coalition imwe ya ikai election ile kiatianisho huwa siku mevinda ya na coalition vida Kibaki tosha Kibaki okio kana ile ya PNU Kenyatta okio likana ya TNA na URP na moyo kwa vika election ya 2027 baina Jubilee na juma yoko likakula sia 2022 maana ina Azimio kwa hiyo na project 2027 Azimio ndikenda kwa na Kenya kwanza ikavenduka either maete mundungi kana mama Moses ya mimosi Jubilee si Azimio kuba kenda na the alignment kwa bottom line kana 2027 twenda ngavangili na mangolea Mwanza group in labda inasio yikenda wasigendo sidi okay onasiandia na kwikala na onaikekala na masitwa asuo management in grouping yikenda sidi odumwa kwa hiyo kiuni kindu kimatu isi kana ni kikwikwiwa mdongo ya na Kenya kwa siake akaongamia candidates make we nitwene wetengi kuma Azimio na alama mwisi kiutongo wake ni mundu we musimamo latwa si Mumo mina kwa niende tona vina kubendoka na saa ingi nuika utu wake pengine hata na sisi environment kwa ni tuisika na sindu yuko nena akeka nondo history yake itwiu ikulela ntoza tuyekulia na nwa wetangi waya Sifuna kwasia Laila ama left maenda left ama right maenda right uwone kana pala ita ukonle liandu make namba nene ya alama mwati ya makazi pengine bea numero na kuleana nake na malera nake bagalea kweyumilia pyo lakini make yumilia kwa kule yuko na kula kwa hiyo tuisi kalala ilo kiandu make mathi namba nene ya alama kuna kula makazi okay kwa hiyo kiuti debatable nondo Laila ndi mutongo hii wilaya wa fanatical following huwa ndo anmagi mitumia common sense matumia
laila kama suania na mina masuania ni chadela kula maji na mayekulia na ni Mungu mea kila mwe katika neck we alite luto chao nondo la mazo bia kaseti umunde kuituka na luto no kufua mtimu mwe na ile aiform mingi naona hata ile kuine endi na itatu ina utamosumbi aketi kula siala ila F14 na hivi siana ateti na umeaenesi pai ûteti hiki cha mana nene konenge atonga goko nikula nene niki root of we out of his way etc laila kula amadhite chao kutwika tuweze amadhie chao na hiki ngingi laila wa dhaluto akakula ila skill mela no withono ni asia kukama nika ugo na nitwisi paiki ngingi wa akakula na laila loka kutwika no kwa kwata au amekwata nondo mheshimiwa Maeke waweta pia na makulu mbato mama dhangu nondo tulisema dhangu Maeke nesa kwa atwika ni mwaka kuthi wenda ake yangu Maeke Ruto ni wamunengie kula na nitwisi utongo wa ila sangi ni ilaita wa emotion au ngama hapa weta simu kwa mtuki na jesu ni weakness moyo utongo wake na ni wende te sindla sia ukonya bomwende ala mesiki kimbili chake banini ni mesiki ndula cyane kila kwake ndavukia mwende twimina wanaenda chao twimina nenda disome SMS ni biona ngosa simu itatu peke yake simu itatu ngenda tumine abeke ndo Maeke wetie bacha 2027 ya kamba masabu azia twakona masabu twethia ni tuosa kindu ki no tukathose sindu citu cionde lakini twazia twethia twelega na opposition nebo ikulie kuka ya mheshimiwa Kalonzo no asarente no ni woni musio kwa mheshimiwa ndite kilo kule mundu mamwene masingi ayende wanduka indi muinde ni wongo kulia yevo asiaye muinde pe possibility kana ne wailu mheshimiwa Kalonzo akasarenda ondo nene ne besite ondo Maeke wazi baya tukazia tokethia nitwikalanza nitwikala opposition yingi nwanenga nenga kana nyuki maendeleo Kisumu yetu anaondo kwendeye na kutwika ile tha opposition but no ithengezi ya serikalini na kwake kumaondo mayaila kugwitwo kamba no twezondo kwili muinde pe aja mheshimiwa Kalonzo akahasia nyeka ni thengenga kweno ya serikali maybe tuka form serikali namo 2027 akamba makalika serikali ni asia kwa analysis right no serikali kila mro sisi lakini na ni asia Josephine Lwamba singa kiloko ni kula kiloko ni na nikindo kitwaye tuikine na sia okwandini na twenda kibina ni asia ivi lapenda katika ndambo kasitu ndo twenda tukanika nando tuigundi anya ni asia kindu ki mutongo wo kamba wanengiwe kiwita wa watermelon niki ndukimwe kimuthina cia muno anondu wa kukosa musimamo thabiti ni asiala mera utetini na atongo imaitongo ewa andola matongo ewe ni menda mutongo mulumu na musimamo na ndipo na leva ita wa we aende aka negotiate na UDA nondo baike ndo kwata ugo ni woki kana laila leo makuno ile tina uzuni wo ugo wango ona ka utu ende ogo ya sia ya di winanga ne press treatment ugo wango ni kana laila ni wa makuno ile tina ondo amekie na yanchi wo huyu dongo ya white na mutongo ile lembra yitu kila wetu kwika ni ponya mbai eno weso no tomo o monya nzia ite kweka kuunda kendi we ayumba abanga alikesikane abanga tuunga mekando tuunga me haya sasa tuende tukalikia opposition na ikwata kile kwa opposition
Uzi nienda ukutabia Kalonzo tiwe umekia decision ya kwithwa no kuungama kana ndongama na ku aba ngikirwa National Executive Council pala tiwe ativo ko ba negotiation kana alike bare Ruto kana alike bandu bange Kalonzo ni 11 na ekangutangie bege lukinene bacha 2019 census akamba ni namba 5 na titaile kwasia yu nthino tonyo zumbi kwa ni kabila ile aitwa ITA twenda ithanza serikali no bungu ekati menyanie baye kithiundu kithiti negotiate already timinie bae kurani cia presidential. Asante mwimbitikire wa baini we nwese ne iwongo nenga tuze kwa nditonge yolo ne kijoli nzeo ne kijoli byao ya ODM nondo menda ndongo iwo haungame amina kuungama bina nenge natike nengo ngai wa munengie na ngai ndatongo yasia kwisilando sie la suti kwa mama tetheka na suju mene kine metha mekite masabu makama na yupa ale atebo ndo tudhiyebo wohu twithe ndu ju kila tukwenda kutethia nyenese serikali nino wa uene na reality munge watilile kati yake tene na athi karano makati make wende na utila na reality na yetu umiona within the next 2-3 months sindu iyekeka wambeo no viongozi yange osindu sio ina ingwate siambeo lechwa kinachekwa yutu itiala to koti wa yu takingelete peo mwana yes nundu let me tell you kula sio kamba milioni ya mwati nini na ndiye ndona ukamba weweka Kalonzo witha kwete kula karibu milioni 2.5 si solid ila si okete no wake na ikoka kwa kuito UDA tusinda saa 11 saa ona kuitumiwe na jembinge na nendo uone scenario yo pe mundu wewe othia on deputy president ta Kalonzo na woe na mundu muhu na mundu we sindu binge yuko imagine position ya Gachagua ketha ye mundu ta Kalonzo payendo tutete ateka tegete chao ndia cia ke woe ula we kwendeka nthini wa nthi ila wisdom yethethetwe no but resource you can a lot of resources bingi oundu ebinda yake bake why vice president na ate a lot of no wisdom yet I wisdom serikali ni about wisdom na advice okay uni asepe Maeke niwezi wewe nanga wa neki chamani chake for example unapata leader wake niwezi yu ila yule unu wa ikale aigwa neki ya wetu na ukiwa mutele manje kidogo ila wewe chamani kile no tu manande ke wa isaja by secretary general wa balua hapa but leader ki bado leader wetu lakini tunaenda neki jituze Monday na netuitha na party leader na yakango tabia no kwa president na presidential candidate asante aya tunene na presidential candidate ya gaito jitoise moto mani nipi oto sisi moitatu sioka huko na muzesia Mutongo TV na Mutongo FM ningelungojea kuombea siasa Maeke silence on set nikilungojea kuombea siasa na twende na komina asune atongo ima kuna maundu ma muthemba su ine ndo soma moto mani maku nisi mwasiata twende na komina nenda kwambia na mtandao wa X ola unaita wa Twitter pe mundu okwetwa @musimi Sam ya CI. Hello Erastus, I like Maeke so much. He is my kind of leader and he is not faced by his governor. They can kill the body but never the spirit. Netoa Samesh na ninye mheshimiwa ula ugete kuya umoja tu Nairobi. Asante. Steve Ngene Erastus utongo iwa waipa na mheshimiwa Kalonzo ne mabodhisie kendo keuche kiwe mheshimiwa Maeke ende maile kumanya kau katronya kuma cost a lot kaema kuthenekiwa naende au manea ala methewe mavuthukiie mheshimiwa Maeke Lisa musio kawe ya 7 na thina kwa Kalonzo because he has no muscles. Power is always taken. When Raila chose Martha Karua, Kalonzo could have refused, but what did he do? Onesimus Lokoya said tuned
alafu timu Maeke they keep misleading the people. Waseme ukweli about housing project. In simple waseme ni burden kwa mwananchi bila uoga. Mire Makeba na ke asiati housing na ku netwa atongeiwe ti honorable Maeke peke. Ahazo ya zena hema atongeiwe. Na ke Steve Ngene na somo tumani wakwe. Tiwa yakane some wonge. Samson Musyoka usakwani uke kwa umundi matena walusani ona Raila na Ruto maisinda na ngomba uyitu Kalonzo niwo masinda meeli. Dickson Muli Nzomo tumani wa muthia ba nikenane sise YouTube na ngoza simu Dickson Muli asia Erastus singele sindongo isu Kalonzo hadi kwa debe na aturudi nyuma raundi hii akasia Kalonzo Defense Forces General Ndiki usini general ni KDF ya Kalonzo. Wow, MCA wa Kalama mwana wazwe yeketo isuzi dhangeri Rikiji Junior ngele sibeje mheshimiwa Kyalo Mumo Kalonzo alikange ku Western ando memwenda muno nethukuma Vihiga County na Kakamega na kula nienda kuonde masya Kalonzo ni mutongoi na no mamonenge kura osieto Dr. Kalonzo kowe ndodo automani osu Steven Moisio Mr. Wise ngele mheshimiwa Maeke ni Mr. Wise mumando Maeke sawa tamo Maeke endelea hivyo Maeke babu wino wa Kalama hii Anthony Mutua yani Mr. Kalonzo mutafuata for years but the last minute atawaacha mtaani bora alipwe mzuri about turn ataipiga mara hiyo asiwoni wake. Patrick Mailo Erastus stavia mutumia usu wa Wiper Raila akwata kivela cha AU akathokoma na serikali at any given time. Raila nolika serikali ni this time round Raila na Ruto. Alfred Masai Kyalo kwasi azimio yovo yune esinga haya ekana zezimu yu nenda zimu netele zimu mundu waze Kalonzo for president babu Owino to deputize him uziyeto wa Heri Kinati na visa ya Kalonzo na babu ngalakosia SKM command center Maeke akanenwa nesa no ke Wiper uziyeto wa Patrick Mbai haya nenda simu actually nenda simu itetu peke yake Lois nenda simu ngalekwa nesu Lois nenda simu ngalekwa nesu hello mutongoi hello kakwe yethukizia mbona nengene kutukietu kitomina wa yethukizia unatemwa haraka nenge simu isu mituki nikuoni upate makulio hello mutongoi hello nienena nao wenena na Simon Mukula ngalekwa yeba kuma Kitui the ward Kitui the ward karibu sana tawoni tumineta yu Erastus suo monde wa kulie sio na nukuyo kwanda yasio ndo kula sio asante ado maete mawonyo tutona komanda kivela lakini tikutoka shifuka na tamba kukwata kula tamba kwa na mbesa kiti issue kibaketa mukoniye kula kivela asukumetwe ko nenda kutabia mwana su wa Kalama ni museo nunena mind yake lakini kwa nwala matese upo wa siasa katandwa lako no amakunyako akatuma mona tatite bado tipika asante kwa rudi akamba one this time round ilata kunie kula 207 nesa akamba no zija tumisha Kalonzo Africa vice president aijalishi onelea Ruto timusinda lakini toa kona kula akamba hivyo pandu bamwe no kwila kwa na runoff na kwa runoff tila kuzateka katika position thank you na nenda mina kulikanya bwana osu nenda kulikanya bwana osu twatwa tutingisha cha ebinda kanu tingisha na bayike ndo twaikwa na hivi twende wakano ndamu akamba ndaba la mabika but nothing happened. Kwa issue ya tute kwa Kenya kwanza ni wetu ono kubwa. Ila meovoe alama Kenya kwanza mbana mayundu mekete. Ni support Kyalo
ila wane na tenenga wansi abesi 90% for nothing. Lakini nundo ni simona ni wange ngedala ni mbesa ngamanda mwana nuke kwe kumbini suoma. Aya keda ne mononga ko sia athi. Imwa asante. Kyalo mono wena guthoya subu ila ingi. Nenge simu yake ile nenda itatu peke yake. Yake ile ni akatatu atwimina. Tiwo. Aya ni yake ile yambe ni emi. Hello Mutongo. Hello. Hello. Aya, nengonge. Ete onge yes. Hivyo, unakata hivyo tunasonga mbele. Twende na kumina. Tunamaliza hii maneno tunamaliza. Hello Mutongo hii. Hello Îkûmbî. Pundie wa mondo. Wako nani nukutukieto kone simu haraka pataye kwethukiza TV ni tafadhali atomine. Hey. Kwethukiza TV ni. Maeke ako na wisdom sana. Somesha wanawaipo kuhusu politics. Stella Mbithe. Hello Mutongo. Ninene nao. Hello Mutongo. Ninene tenao. Nene jambo lini kuma Muinde. Karibu sana Îkûmbî. Ini azai. Weta. Kalonzo tandio nabuka. Indi kalonzo kalatu kenge to kile vinda. Hello. Togwewa. Na siai. Kalonzo wandu windu kalatu kenge te. Kwa mwadia obiluka. Ina jamano uketa luka. Luto ndezo zingize mungu. Ya luto zina mbone kalandu bangi. Okay. Asante kedha nya mwingi. Ina na muliongi kuma mwingi. Ni mubyamo no muliongi. Ozira shabiki wa Îkûmbî kabisa. Haya wa muthia. Haya, muthia ndo mama mwingi kwanza makoneta simu sana. And then we mailiana Kalonzo. Hello Mutongo. Aya usiaka kwethukizia ni mwe Ûyîetene tilozi nengeonge twende no mina saa zita zia ambao twethia aba saa zita zika twethia aba ethande ambao tumine wa mwisho. Hello Mutongo. Hello ninenda nao nena na Anthony Muinde kumeva hivi Kayole. Karibu sana Muinde. Nenda kwa sia akamba kendo chambe twale ambakwizikia. Nundu ni kwa tia kuyo wana makaunga memo kuyo mawalo kana kama balokiri na yotu kwa utu kambo kwa Kalonzo kuma musi kakamba. Mbaele ngira no sio na tuisidia. Kwa hiyo ni zenga mono akamba tu voidi ene tukaikika tane mbaele ziko kwanda ya kamba. Kuna opportunity ya utongo. Asante Muinde. Aya, thank you very much. Naende mu byamo nolo istunga bile bau ni mu byako alama kwa na simu ala twathina ni obaini ketha ya kwina alika nondo wa kwithukiza TV ni pole sana wachumathio kajaribu zaidi ya ne wako na simu na withese wase wa TV ni kenda twigwa nonesa tasuma kwa na umonde ne watu ane nonesa ala mathese wase wa TV naende mu byao ngiwe mwana kwa ala wonde metha maituma motomani menyu ngalikoni ya Facebook ngaliko ya X mutandao wa X ngaliko ya YouTube ngalikoni ya Ûyîetewa kenda imwitano inywe nyonde mwima bata muno. Haya tiena tumine patenge wambinge munozu bebe mwene ndo mukonange makovi muno na wenda okulia kana bala wibe bakuwe na tili kana na waita we saidi ani watewa lakini niweze mazazo enomba twimine ndo la mwao kitu chambe Erastus dateke itapitoka ile tafadhali niwo kitu chambe Erastus inauzia ene ndiasime ukuna simu menena kila kingoni indi pele negwe manena kindu chaneguza kindu chambebe usuwanena wakayole asia be mukamba zo twilea kwithia mini niki twilea kwithia ndaniki na ekangutabye pai mundu usiawa mulungalu ko no umwe wita Ngai na yube ungi usuwake twi wa mwingi wa asia jo keka mawoni asutwe kwa asia ni sawa twina 2027 yetu kakuna kura no tiete mawoni ala matonya utuma Kalonzo asumbika netha ni issues ya mbesa netha issues ya kutembea bandu ba umubwate kazi ya ndatonya ndeka urotatonya kunu kindu ndonya umukulia twete mawoni ala matonya utethesia Kalonzo Musyoka atwike musumbi Kenya 2027 nundu akwithi wayu tukatwika twasia oila mbai
isumbikire 24 years oile ngine asumbikie another 10 years tisio kiyobo ni kumaanisha mbaingi basi tutakuwa tunafuata tu wale wengine ukindu kirandonya kwasianika na mbe twambe kweza tuiregister ibinda yo register ta ndo akonima kula ti register pure weze kwithia kila mundu ntwamanya wina miaka 18 kuendea mbe twambe isibau weze kwithia twisi 25 million kana 4 point something million alama kuna kula 3 point something ni registered kuna kura putu ketha twambia itambie sio nundu akwithwa yuti unena matakitali nuona kila kiende ona masi vitali memukomoni newe mheshimiwa wa manzo ni kwa Kalama kala nundu nota kino tocha wa ipakivela niwo ngwazia ju newe azia ju tutonya kwa takitali chongo yu na namakula zie tunewa twikeke masubulia keka takitali na kite subulia chongo ndeza ukunatia ngasi ku niwo ngwazia yu serikali ya umesiando yu newe mheshimiwa Maeke asia mutu no there na itu tunaendie imani tuna fasti tunaboya ngai tunenga mbua na tunenga mbua mbemba sitasie mbinge na ola mutu yuka the automatic right ti ndutha the serikali is in fact yuni nemia makunia maingi in fact ni makunia na mbemba bingi nzeo in fact zingi no kabani ukwete kapangala nikuka via wakatutucha so that mutu nduna the serikali mutu the ni ngai nunu ngai no twiwiete one mbua ni kwambia kuwa ni kana wete kuja tena leo oni watu kwa cia titonya kuikala naini ni kana mumo wingiwe andu mabindu isilia yo tieke ikumena na tambai tinenda ni wasio mwe tite kwazia nethwa ni tikamanya tikazinda nundu ne wetwa kuya tikamanya tiisinda twika tikamanya tikasinda tikamanya tatambite kwika sindu isu tukwika kumu kamba tusioke pa kwitu musie bedroom itu tinenda nie tuke koma 1 koma 2 koma 3 tambai tiwete na tinena wasio na nini zikana tika kuna kura situ kikwabo ni kimwe chance kitu teyose ya kundukula kungi kitha kiulu muno asante thank you very much na ene kabangala na ende ngimina kabangala ngawete ngimina be andu ni na mama Tulimani na mambie meikala manzia iti asanteni sana nini zini munzia izi kuma imale wanzao ni kuyaka mwenzi alatu ye na mo mundi ni aseni muwe muno na langi on the mande na utusia hizi the way kiseze kicha mutongo kikundu kwingi muno simuilangu ni ya wakuma ona diaspora masia this is the best station iende na ukwata ni ambai na nusio kuku kwa na ambai kwambia ona ba mutongo ina kundu kula kungi so ngai wa Mumo aende na umweka nesa ala tu Kyaloni asante na ende yeta wa Mutongo TV Mutongo FM ngwatanyo ya mukamba ende mubya muno Kyalo Mumo sini Mutongo iwala ainge mbunge ni county ya Makwena oingi ni MCA wa ward ya Tulimani Wemboni county ya Makueni mheshimiwa Maeke tuimine na asante nditongia mubya ndo hapo tunenda chance no kuka kunena na mwene ndi nona somo sindu good na neno kanena msa kwa na ndia mwenzangu nitotonga mubya ndo ni mabodi mbuga yoka na serikali zaite fertilizer wa mbesa so prayer without responsibility prayer ti excuse ya responsibility na ndiasia kana nitunena muno bae kumbeni na to yange wa unit na ngo challenge my MPs maito ngo challenges governors sito challenge governor on the let's tunene ina wasio mwe na majority of majorities ndoka unite Kenya uta unite ba kuito kamba twite ita viongozi wa MCA to the other majorities tunena nyi wasio mwe tukomana ibandu bamwe na twakomana tuikomana ta leaders na twebu leaders ini ni bwado maselia na ideas ila siebo na tuisonga na mbeto kamba nondo unity yo kamba ni yode maana the moment pesi nutriende ko kamba it will make a lot of sense kanyane working pin Maeke working pin kanyane oti king pin kanyane no kwendo no point man wanganya kiuki tutete toka hapa okay the only way to not elemia serikali ya UDA ni unity yitu twanena na wasiomwe makona to united na maketa na mesa ni asindwila siana wa onetha tuifit kuikwata makona toketia wake na koka kwacha nondo we are united nondo ikule yuko maone so as we push for 2027
let our unity come together. Challenge my MPs. Nondo MP tio laisi kukwata nala mokamba. Makwata nena nondo imabengeani ya ma MCA chalo atukwata nye. Tunene wasiomwe. Twesi either na one big meeting. Na party leaders. On there. Thank you. Sisi yote ina party leader kunyo chua weta on 26 nito koma na leadership ya second. Ko no tawe bebana. So kila kebo kaundo chalo weka. To mine Maeke. Pea ndo Muinde na Twelekeele ya. Pea ndo meme mitandaoni. Kwanza ya WhatsApp mati ya Muinde na comment kila kebo. Na toyasia ne mubeano ndwa ndungukiki. Chapwete leaders pamwe na kunena nya maundu amwe nikana withie no twatethia mundu live aya Mr. Wise no ambia no Twelekeele kuma wiku na andu ingi mekuya Kalama na ndimwe ni mwendete kunini ngwambia twa yakwa ya development twa na ambia chance so chalo no kunite we museo na affiliate ni challenge tpele lote niyo na kwani likilio wa chance so na lazima aba chance so twobie kampion very good lazima jikalika 30 years uni ne dhanena kuna be tusilanga kwenzi ando ni dhanenzi one obukwa ku twenza silanga 118 sia 1 million cubic gwenda tunengane kigo kwa ando maitu uone nondo cho ne wine no committee ni uone na kwanje izindi sioke kwa mwene ndo nondo wewe na ila committee ne actually asante sana mheshimiwa Maeke unapetiwa natie noisika niwo lakini isu amine ndoza kwine ya muthenyonge ningokweta muthenyonge nina mubango wa isu cia masako cia committee cia maundu alangi maende ba metoke mono nondo kwa no cio ke form metoke ana ni mabundi cio ndo kwikawa chuma kita no lewa dala asante aje wendo nena na alama hapo kuito mababia neki ngumatabia uzune MC award ya Kalama mheshimiwa Boniface Musemi Maeke Kalama iba masako ugamba winjise nawe mundu teze Maeke tumine mundu urono Mumo tumine ni ya mwana ni asia kwa Twelekeele ni tutunga mubea ndo akwikala na itopika saa isu ni asia na asia kwa alamu ina kianda chotongoi kiuni kianda munengetwe ni ngai kitumia inesa ni asia kwa enenthi tuikasi wikwatio nondu wikwatio ni otu matwikala kwa utwende ona kwithe ona wikwatio tuende ana kuboya atuimanya kana mboya situ ni wiki ya ngai wasisia mbai ya Israeli ni asia la Saulo wabikie kutiana na kwenda kwa ngai ni weugie kiocho na masako ya Davidi ona yethia malondu kwa uko alamu utongo ine kio cha mwene nthi ni gibiki ya ngai wo ithiwa ina wetingo na muisubia bai na muisubia mwene nthi thank you ni asante Muinde amina umetokiwa no zetu mwana ziaza ndema maundu maingi twezao kuna mazara tu imagine na inde mubi muno Mumo Muinde Mûtaalamu witwa maundu make ûteti na twithana nake binda kuthila ingi na inde timu ve nyonde mwanyonge wa bingu katwikoga ni wate mwina misa kwatiwa tina misa kwa itondogere nayo byo aya na kumuzese ni kwate no agwa misa kwa yaku ketha ni wewe wabitiswa kwanzia mwaka nenge na obitizia kana tongo imaitu kana o mwene ndungi akawobetizia kwizela simuni kana SMS kwa niaba ya monde ninye netha ndi mwetia wekeo indi ketha ndinazo motumani wa kana kosa simu yaku nondo wa nzie makana maundu eli kana atatu ila ingi tukatatu gusaithia maundu ni maila twithia ne wachuma ukite kwendane kwa ngai vai kumbeni ya siasa twende sio maundu atwitha twikuna ni muvya kwa alama ndese kwa ilia ikumbeni timu nene muno Benjamin Mwaka nilivota witu we lovi ulokumbani sia ngewa ya ikumbea siasa vilingi ni witu wa mauvo na yende mukuni wa visa wa studio twitha nake Joseph Kawinzi Ngombe na direction ni madam Lois Mweke Muthama aitethia ni sankale kone swingi na ndongo i Joseph Kitheka mwene mavevi ulawa ikithia kana stream isionde ya Facebook ya Mutongo TV Mutongo FM na YouTube stream na zando ma diaspora mwe wetu ni mundu wetu wa mwene mavevi aikithia kana ni mwakwa ate kumbea siasa undu violate na yende graphics ni madam wetu wa Kanyiva
musili wa kuma bandu beta wambake ni kuya mwingi county ya Kitui na indi radio ni twate theswe niwe Samu Maunda aigethia kana Mutongo FM maundu mesawa ni Erastus Kithuku Nzomo izi niyo timu ya kumbea siasa yonde Îkûmbî twithaa timu nene ni kuendea usese musio ilungula cia TV Mutongo TV na ivinda isio kwa oyu tiwanesa